China Mall. I was on by China Mall, had done be who said the chrono cry to be or no falling for it. We didn't cheat. Omo Quincy, a dear four. Quincy no share, D4 bar. No D4 bar. No say, hey, Abaya, what to? No, see my toady. No, oh, crime, who's a sassy witch? This is no command Dr. Mensa. Sassy witch. This any to two. Now, Mensa besides, so the kind of first one now. What a toy, who no, Eddie Como, a fan who, or say I. Nti feedback no the coin or the mabako no ti na ba ko na nya you for na wi a wo Christian na we ni ade mabusu obusuam say no so keka nyina na asiso na tom wadi ewrade na nya kopo ara abusia for he asana ho but said the sister na ya narration I we send ko no na ti akoja ni wo kana ade na enso ni nyina mu de besi bi aye na che say Aunty Bea adi e wa no se wo kwai no so me kofa ne na sister yi say yan kwa China no so me wo akofa ne amasa so pra me se sa me total robbers ene menim beko no so e kan ene yan fa pragia yan fa pragia na di fo ba na tue 50 Ghana wo so mo srente so ne boarding abobo pragia ne nte so ana so wo di obedi ano no a di fo ba no e ye fast no tue 50 Ghana so the 50 be yin nam to oje 50 Ghana no mu hwiri si mu ye kwa China Mall eno mu di free pampas wa ye ni mu Hassan Akoma FM no mo branch fire chire said you kwa atamo ho odura no yi ni si ani mo se munyina akwanchire bi wo ho pragiera ne ko aka wonno pc ani no difo ba no e na agenda nyame no agenda hwan nyame de no to nsuo ma ne self fan ho ono ni agenda nyame no Samaritan ti agenda nyame Vivian no e na difo ba e ba na difo ba ne be ka kire mo se wo agenda nyame wo so kula ufie nya se ni enti fa bag ne bra jinsio kobompa yegu so bra na menya akwankyere ma ensio me nyizi nyina agenda nyame age okọ no se me bag ni ska wo mu according to Vivian no oso obi bag ni na for all you know na sika no etani na percent ase ese nkumpon tuago ne ska kakra go ani we were according to all kana ya mesre man so obi ani blessam sa what is sister na ska wo mpa ska poduro na obi eso kire me you don't know obi e bag ni wo huska for all you know me say 100 cities etani ba ko dia kan nyina ngura papers to yes ana di for baje agenda nyame ko bompa ya ba aha de ma Vivian no say gina hwe me bag ma me na me kwa ba what de ma agenda nyame you can say o de ma Vivian say wo hwe me bag ne so ma me say odi for ba no na aka chen se mo nkọ bompa ye no say ne me nua ba wo na me no nam enam enti gime bag ne ska wo mtu so mo yie ma me aha wo trick no okay ti Vivian ne je ye no e no ko bo empire te say agenda nyame na ko bompa ye no oba na du Vivian no so no odi for ba no so si Vivian so eduru so cobra no so say ne me so me sika ni oyi ne phone se fa phone ne ka ho fa shem o bompa ye ni se phone ka ho se be ya betimia so ni abere yesu yiri woni bompa ye ba fiefuo mu njamio na mo ame o so ka che ne se ehwe ase na ahwe ye ne krampo no nyame na ajo nya sanka bubu agu fom ka utimi sorry sadren ka da hoda station o Christian station ayo fom ho na de so nso ehu ni suro o sa de phone ne ka ho o se ye Android phone ba ko na key pass de ba ko no di shame ma na oja uko bompa no simi ko dua bi ase ye kire he ya dua kase o se po bi esi ye no ko jina ase na yesu Christian nyame oh oba ya agenda nyame o di fo ba o mukọ otilo o ma tupin afejan o ma njane phones ne kura nguwa ama no ye firi wo se mani so birimi na ye tu ko wi mu no ye tu ko wi hu so se birimi no sister say na na show no ne bag ni Vivian no 50,000 Ghana cedis choppable money can it is kakra kura buso can it is can ma e be fa ne ma ne de o sister ska na nyame de amanfo sikara me sina abotire wo mo de adi o ba mo 150 million ai obi asma kan o cedis so o cedis wasi amanfo sika eso ka ho amane o si ne sika nka sapotia na o de sika boti o de be fa ne ma de 15,000 ba de kakra gugu yes o mo de na ne phones mi phones mi nti o de ba ha se yenya ne de ya ma ne lorry fen fan ko Christian na ye kan de e kire no
So o ka bi no se ne wa fa kreba ana se se ne wa fa ba na ne wa fa peka krama ne de fa ka ko na ya ye die late akoma cha die ne kura ye je no aye din ye hu so amafo a hye ye bo ne nsem a aba no ene kra ye from kron so melu so ona bo so wa winti wo no oni bi ba ko so da fam wo ne nan asna mu hu sabi o ni friend ni mo bo dia atu mi o si ye ni maboa ya afo ye so na bo kafra enti ye nua na ba na sem ne ko Peggy fa kakra so e na wo hu ne say ye de ne mama okay for us abusia bronya kakra ye be si e be di awie se ye ni wie obi ama na ni na ho okay na ajan aye kan say agenda nyamefo ne nam agenda 1 agenda 2 fo no omani abre on say the system no so asia ye ne ne ma ekọ no pressure wom the pressure is getting worse wunya twa ho kakra bi ade ukọ uti kro betwa ko ti mu ani na ho okay kankan ya ye tutu kwan ye bekumase no ye be fa ne ama ko etesi a pressure ni nyama mpo de obi si no na ye on the 12 ye de obi ko tu ka say wo 24th dey 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 next week ni mu de bia ye fa de pedua ni kra na akọ so ahu mon twen ye di bro nya wi ma beto na ya na mebisa me won say scan da ho a o twen akodu bro nya ne santi ya na aba na se madrash ne koso na ye ofa na say ebi o so no maboa no say be dru sa time na ya na de tokosro nti no be fa ko go bebre ya no so ya na eboa mama obi amana ni na ona di agro mo do ni pedua be ko e say vivi age na ni so no o de di okwe aju ato aso ma me Aunty Bea ya asemu ni nyina nko wie ne ko wie gidie so gidie o Aunty Bea eye gidie na se wonji ni penni a enka waba e baba be to niema wato fom gu Samaritan na bombodin aboa wo dani de nyina wo bakro bebe akofa niema na wa na akofa no enne de yesi besi ko China mo me wi asamba ho onto abontumpunu mo ti sana me medi magro Aunty Bea madam fo no na ye ko hia awura wo ye den rent me nya madam fo because wo na menimo na wo na meni wadi agorache na wo na menya gidie kakra wo mu se me kofa awura beka ho a anhwa na gidie na me wo ma no maba bichim mani pachi ho ananse se me batisa Aunty Bea sai na wiase besie ho no nipa baba na nche no sai na omobeye se me baba ma etise ya ananse se me baba ma so tise ebia Nana Biola sai na nipa no ewiase be hu no na suban na won ho no so tise sai na me dream say ye ko relationship I always start with the foundation because the foundation is very important. We must make sure say nyina need to be getting the right at the beginning, but at least internet programs were important. It says na wutia enye late my nyame adom wo my say ye add on to your knowledge na experts wa ha ye kan sem no na wo so fa bi na ba bia atoche ma bia no wo so tenetene say the be ya relationship a wotim na be ye fe akoma ejero ni ebe me de tempo akoma ejero ya mama ha edeba Akoma mu nsam dwumedie so ewo Akoma 87.9 nyame adom ye hyase edwada no kakra irade ekura yemu ama enne efiada ye de na wotwe no nso ekọ na wieye ye de masese fitia no pa no wodi mafidie ato Akoma no matie ye nsempa ene de ekoso wo ga na nyina na ewie enso munim sa Akoma mu nsam ye ba na ye de ensem ebra mu ntino mafidie no eda ho a eda ha Yedu fiada ayana eye easy Friday edition of Akoma mu nsam ayana the relationship kakra ne de abafam ene efia setena nsam kakra na ye de abram ne nyina yesua de edi efrimu na mobeka ise na wotwe ane ye besima ane ye ba beto aba no Akoma mu nsam akayenka politics ne elections na nso se be ya ne nyina ye beti elections ase ene ne ehia se wo se ye to aba enti ene kwan ye befa so ye beto aba ne ato na sumdwe mu na ye se ne yenya ya sumdwe te se ne ye si peniti no ye kasafa elections ne ho se ne awokọ center ho koto aba de wo se wo ye unue bi wa ha na wo so wa ha se ne wo so sini ne tena fie no ye di sa nkomo ni nyina ene ne NCC fo ye di twato na nka mo expect se ne nka ye nuanom TV3 fo no eye eni onuafo ye ne ye post election analysis no anka na watwi nka Akoma mu nsam so nka ye post election analysis da bi ye gya ma wo mo ene Sir John se omonye ye de ehye efiada se efiade na afedi de fie asetena mu ene ya to aba na wie no se ne wunua bi wa ha
na wo so wo ha sen ne wo se wo ne wo nua no esi etna ehuro bebrebe ene nsam a ekoso a ense na emfata no akoma mu nsam enefiade sa nkomo no na ye ba bebo nti yato nsa afre empanyifo mienu baako wo NDC baako wo MPP na omumienu no omayonkofa no efe rough nti sa wotna na wo hwese ne omayonkofa na esi efe sitie na omo abitui na omo ho no ohia bibi obetimi afafo no afre no say first mi hia say ebuame na madam first so betimi afra fafo no aka say ofa kosi chei mi so bi hia we say ebuame na amparampara obebua no na sa wo tie kire na wo twi nkontima wo twi nsikan na wo de bro wo ma ya no ebisa say at the end of the day no wan kasa na wo ku no kosi chei woni mu ana madam fosi woni mu na watwefo na frɛ na ka chen say kosi chei mi hia mo ntibuame ene utie nkomo ni wi a na sa wo ku na wo say aban niama na obi ko no agene card esi wo be hu sese bio your coconut is very 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 small head coconut they said the MPB e ka kire ye don't make your head small like a coconut what ene sa nkomo no ene ya to nsa frem panyifo mienu a ye ne omo e ba bebo enkomo no nti enyi we fidie no emfemfiri ha frɛ wo nua bi na ono nso entie bi wobetimi ehu yen enso e wo Facebook ana say YouTube Akoma 879 ubehu yen ewo ho medi e de Beatrice Biogabra me e na metna akonwa mu na medi dwumedie ni nyina ho chia me kopim se no miensa bebo na ye be sorry ama sports no aba production team members as usual nana Bila Kantanka Spartus Kojo Sakode Era Peggy Emmanuel Kwame Vadi na Beluchi nana yaw omunyina ebo ye chidom ene yehye dwumedie no na ye de ebremu na ansa na mekọ Peggy eti say Mama, woko de Erade gusu hwe. Erade gusu hwe. And that second girl no or transfer her into mountain and cash in see ye. I media general wo ha crash still yes cycle school. It's a raw ko school na egunichem and then it's na exam so nko a intend monti rank as we say baby wo bia no ne honhom tayechi na ye di edwi dwumadi no mama ndi kan mama wafa akwa aba na mo hu sa wafa kame ho wa ha sei e na oba ya nam de gena so wafa mpa chom me chop money ana wafa me boa enti wafa wa ha wafa kwesi chei wa ha ene ene ne ba be bon kom na nsa na me community ho no wafa se wo hwe de ekoso sa abre ya na mo amu ho no mo kra mo yesa oh da mo obi kan na sem party ne to so a mo didi no mo yesa Efe. Okay. Enya dia efe. Chapter ba kwa close. Exactly. Sanity. Chapter me akasa there, but the chapter is closed. Okay. The paper kwa me said that and discuss who be. Ning na say ye be hwe say ye be catch obi bia so obi a hwe no yi. Hwe no yi. Kasem ne sa nema basa na ekoso. Na wo se hwe na. Enye. Etwotimi twa. Embo bi ba nti ye beba details ne pass the main discussion no e hye ase a. Na enra nyame adom ye nimu adi nkoma se enra na ye prisons akyede day ye nimu kasa ye no kyese me kra aya me hwanwa enra na bepem enne no etiefo ahwefo maboa ye enti no ye dikan adamu nyina mase be bosome ba ko bosome mienu nie ni aka Akoma prisons akyede ya bohu dewro saa na ya kasese dia kato na bro nyame ya adoma na watwe ye besim no first one no eye Kumasi Central Prison se ho ene ye koye na doye no ne esi bronya na watwe ni mu no so a 24th eno ye si ani esi bronya dua nti 24th ne ye bronya dua no eno nso ye bekwa kosi ye de no ewo menhia prisons ni nyina eye mommoa ena modi aboa yen enuane a modi abre yen sika monje ye de ntimi nkototo ne ama ntimi monje na mofa ntoto ne ama emfa nko no ye da mase papa Peggy na o se ne ama bebia ye digu no kra se unko ho Aunty Bea da bio enti wo kohwe ho nra ne ye odai etiefo ayade omo ye do mo ase nsem se omo de ba asujua ye de ye frɛ o ye frɛ ne sen prisons officer 1 Debbie Roman sister we nyina ka be am si Roman sister de ono pa accountability o oye ya kakraba phone ne so yenko market mo besene ene na eja utu ICD unche na me de nche mu ne ye kodwom ye ba eno ase de egu store room ne ye de ye invoice akwa koto ehonom enti minru a wo hu se sa etiefo ahye ni monyam sa o ma ya de papa enra na fedie miru a honam se
Say de moye hani. Sa de moye hani. Me kwadwom ni bi nso menim se ye boaboa no say ekọ nanim. Etiefo aya ade dodo. Enti omunjaye se mo fa bi ba. On say adana wo ka che se senke central kwanka wonni problem. But menhia for do mo de be ka no. Ebe su kire ye no. Ene gya utipa ye kra. Na yentimi nyi ye ni so emfa ma wo mo no. De bia ne ma me timpintin kwa ye Awurade. Enti ne membenye bia kwakwa mo mo ni. Eno ni asem. Ontimi nka se menhia for abanti de bi nyamu nti na ye se ye. Se de ko na duafi a omunya de omo de aba ye beche hakakra nti Aunty Bea egusu aye sere omo egusu a esere omo kopim se ye beye menhia de na wie no 24 December no Aunty Bea ye ko central ne bakra na ye be san ya to di ya sere ai ne de akomenhia ye menhia fo de omo di omo ye baby last fo nti ye be be nyina ye be pia ne nyina de akọ ye friend se akokọ ba wo ben ne maame na di abebe sere ai nti so mo kala sa ye bebe nyina ne ye pia ne nyina e de akoma wo ntietiefo ye damase papa me ankasa nyama mi rawa eye me dewu chese bi wa ha enso still ye gusua esre mo se wa ye koka se wo twen ye to aba ne wia na wo de aba nyame adom ya to aba ne wie ye kosi ye bia no faseda efama nyankopon eneni 3 days na me panyimpa bi edi nkomo o se na sanka abai iti me ko contest elections yanka say na ka beto me da nyame asio so you see irrespective of whatever has happened no there is a reason to thank God and our family yes yes bia no there is a reason to thank God it wa we na okotena sia na one reflect me ye ni say yanka beboa me ye ni say yanka beboa me na nipa kro na obetena say no ototo ne nyama ne ye tobo si say me na meto so anka me ne ye tobo me sa erade me da wase enti dia akodru bia no there is a reason to thank God enti waseda no yese fa bi bre yen na yeso yemboa no ne fa nkoma ye nuanom a omoda central prison na menhia yenkoye omadoye na enra ye wie program na bepema no pei enuanom a omadbedom ye no Prince Odro wase indi scout ye mumu number no so nyame onhira papa Prince Odro bebia wo bia no ye dase usika ne yehu yensaka Adam Ajingri mambo di ni ye mpacho fachemi woso wasendi scout ye mumu no so nyame enhira ena Rabbi Musa wonso wasendi eska ye dase nyame onhira ena Richmond Sechi nyame onhira pa na onyokese woso wasendi eska ena ye papa bi osema ye mboni din na menim se otie yen o agrekenzema wa pamo mema ntade no ne de ne de special order bi ana request bi da so ai special request bi o say santade na wa pama ye no ye nuanom nkremofo a omo wo enaduafie no omo na yemfa saa entade no yemfa nkoma wo ntimi nua be ma wo pese ebebo udin na meka amwo hu se wo wasem no na ye kan but udin ni de ye mmọ senya osema ye mbo udin no enti yeso ye kwa ye be rap ne fine ne atrechire for Muslim inmates na chese omoji a e wo se niama na ekoba bia wo se yemfa enko no na ya na ye mede no bi wa ne sika no send o se mo fanto sanitary part ne e de ato obi was mo fanto mo ne e de ato nti senya wo pese wo de en eye no ka ye di ne so saa pepepe e de mount ye nua be ma wo niama no ye de bekwa akoma wo nuanom no senya wo si ehye ye no na no pay afefe de yeti officer young lady oni 30 years kra eniama dey ntade any drinks o se Aunty Bea ne wofa monji na mofa nka moniama no ye friend Barbara Kunedu Morrison oba na ne nua be ma bi so eka no ho Ernest nana Baini omo ene de eniama no de baaye nti Barbara mesi mafa oba nyame onhia papa o se wusua de Awurade mbie wadwen mu na de wusua ni nyina no enkom ne begini ne fa wonim de ne beboa Ghana ena Ernest nana Baini onso oyo shenkani nana bila tuufo pa pressure no so especially sabre ya nipa tu kwan bebrebe no nso Awurade mbo ho ban wa kwantu nyina mu na esan bia amba betwitwan wanem na fedie yonko Mr. Fatala yonko na Mr. Emmanuel Techi Beku one ne yire Mrs. Vera Techi Beku we sole distributors of Fatala mosquito coil and Fatala spray enra mabeye yadoye bima senya ye ho asi adwiri ye nra no nyame onhia mo papa me pa cho Mr. Beku pictures no ewo ho status o ma anya ni radio enti Mr. Emmanuel Techi Beku ye besia ye ni biem
ena Mrs. Vera Techi Beku moye CEO for Tabek Plus Enterprise na mosaye sole distributors for Fatala mosquito coil and spray nyame onhra mo pa enra mo be chen washing powder bebre na masnya ba be chen toilet rolls na mosan ma ye adwumayefo na ankasa mosimunje Fatala mosquito coil any spray ni bia enra adwuma ni bia wo fie ha no walk wo dibi koy de wan fa bia anko no wa ma adwuma enra eno kwa ye de omu de esi ye de omu de esi wa ye de ebe ma wo nti Mr. Emmanuel Techi Beku enra ye frow amfa nti o brand ambassador era enene osanko no na wa ha no di sa adwuma we nyina nso hwe nti no era eni ye nchen e wa ha nti era se ye famfam framem na ye nda wase na ye hye nyame enhira emfama ono wo yire na wadwuma enye enkoso na de ohwehwe bia no erade emfa enka ho emfama nti Mr. Emmanuel Techi Beku na Mrs. Vera Techi Beku CEO of Tabek Plus Enterprise yedamase nim sa wo mane nyina nso etie yedamu nyina mase ene madoya endra mode ebeye yen na opese ubreye bibia yesi yepe nro bia sebio ombetimi anom ewo naduafie ho de brenya yebeje malaria nro BP nro yefuniade edro esinyare edro bibia odi sandro ni bi brain na mpacho yebeje doctors wo ho nurses wo ho nti omo yare a doctors no prescribe in Roma o menye self medication there bi ye mo omo nro ewo ho na afen so skin ointment nku no say bi obi wo ho na wo se congestion na ewo ho ni de bia na omo ho nam no aye something which is there into also yes skin ointment nro ni bia obetimi e de abrayen ye beje na ye de akwa akoma omo ebro gari emu anwa jene enkatie emema ntade emema mpaboa chelewote semuna yedisi niama de yedi dware de yedi prapra honi nyina ubre ye nyina bia ye beboaboa ni nyina no ne akwa akoma wo mo ema so honi nti sanitary part ya tobi na so san bre ye mbiem ka ho a mepamacho ye beje na afen so doko se bia coke bi fanta bi soft drinks aha eno so mo amoye bi no mo de brain ya ye boa no ane de akọ na afe insuo sachet water producers ya mutie yen mesre mu bre yen bia wo de 10 na betimi abre yen 5 na betimi abre yen 15 na betimi abre yen na ni nyina ye boaboa no a ye ni nyina e de akwa wo mo ntido ye damase se ya kan yenim se ye mpon no na adoye no ebi asen abegu achakanda paya eta hopo na modi abre yen na ye kasa ebia na bebia wo no kwan wa untimi fa niama ne embre wo pese oye ni sikem ana se bebia wo no untimi nya fa niama ne embre wo pese wo frɛ yen na ya ye befa akwenya ewo ho number ya mi boy ye momo number eno an san ye production number into frɛ a ana wo send this kind to so a ye behu 0530 507 849 0530 507 849 eno ena ye momo number npacho mi sisu bi ma ya mo se me contempa intene me to me bo na ma sin number no su biem 0530 507 849 edin ebeba no eye Akoma FM o send this kana edin ebeba no eye Akoma FM wonso ni ama no pese ye befa o fresh number we ya nso a ye no obedi nkomo na ya baba befa nti Peggy yenko ya boafo ho ye wi a ne aba wofa kwesi chei ho ne ahye nkomo nase yo Aunty Bea medase na ansa na ebekọ ya boafo ho no onsese afe no ekwa wiye sa na obehu na yedi nhyiamu na yeto bronyanyom obeti yese afe akwa apro aba beto yen ebi susu de brofo on the first day of Christmas ni nyina eye bronyanyom ai na ye de je Jesus Christ ye de je ne baba dan dua Mary bewo no ne senti Akoma FM ye ne Amakom Calvary Methodist Church akabom say ye de 9 lessons and carols e de ba na dan dua ye beto nyom ye be kenkan Bible na ye be him so na ye di asa enti Akoma FM ene Amakom Methodist Calvary Church akabom to nsafre obi biara eda no 22nd kwasiada 22nd December kwasiada anopa no nkono pepepepepe na ye di dwumedie no ahyehye so enti mesese oti en Canada ne du na opese oba mesi eye free de hia ne se obenya watade ne wanya omokas na wababa be him frankane de atwen Jesus Christ na awo no oba so a yen sponsors no omo be mount stage eniema ewo ho no ma ubenya bi atoy de akofie e de akwakwa di bronya no
ebi tete natural spices spices so nko abedwa man so dan kasa omo jollof omo curry powder omo nema bebre wo de dan du a bra amekom oba obenya sa nema ni nyina bi so ato na ya sa ato nwom adiasa de atwen Jesus Christ na wo no se bibi che wadwen a obetimi aba Akoma FM Frontex na ya cheche nema mu ye pa de achew nti Aunty Bea dan du e wo se ye nyina ye kɔ ne kokosa na ye retwen Jesus Christ awo no mame fa nko pie power specialist eba for asoeye Dr. Akosu Adua ya ohene yere papa bi 2022 ono ene ye born aba so say mo waya de hepatitis B yare no wakopa abomboden etu ase hepatitis B yare no efri A kosi E so okọ mama asoeye a ode eduro beka no etu ase e de ama wo se brebo no ena ye kese a fa woni eche powerful asoeye sciatica yare no ena etete wo se dompen emuabu anase sasabro ena etete wa okọ power specialist eba for asoeye a mama behwe na wo de eduro aka no wotu sa yade no ase e de ama wo osa ne kompo yade de otenete kumase for emfa woni enche lake bosomtwe kwantimpon ne so obenjesbo filling station ena Accra so eye kwabenya pokuase ACP main road takwade emfa woni enche Anaji estate obe Anaji MA primary school no obetimi afre mama e wo number se didi so so openche mu bia sene medie ya obetimi afre mama e wo 0244 54 4422 0244544422 anase 0200383831 0200383831 osade enupa e de abadwa manso edi amanfo nsema omopa ebi ne edua ya malamis eno etu malaria ene honam ya ase hebatin herbal powder eno so e support immune system no ena jikaji eye memedru cough care herbal mixture eno so etu ewase ena edua ya herbal tonic wona wanumu ato nyina enkopese eno ni bi enom na ebebo mbode ama watumi edidi ye pa ne duduo mu de wani ebeche misi herbal eyekejetia mrom Updenk ekejetia mrom Fred Mens ekewo ena dan herbal shop eso so mrom Colenac Ashtown okosa miye ya ne duduo mu ubenya bi atu grow fine misi grow fine emane ya to ne di Dr. Menses if we say wabombode atu yensabuo ho ehaw ni nyina de afri honom se fiber yare no ena etete wa eye o Menses na entimi maye na kofa sansem ni nyina de aba oba bi obu ne nsa na ya se ka no obu ne nsa na nsa na etwa obi su nanu afinu kwa we nya no wabu ne nsa mprenu pe da bi uchanye ya fiber yare no ebetete wo grow fine adaroma abombodin amenne emana na wontimi enwo ni nyina ne wawo ntafo ene ahanasa se wanum eso ena ato akope grow fine nupa ni bi enom se wonsa eno na no eye otititira eno na bronika se namness misrow kope grow fine nupa bi enom untimi enna anadwoa bronifen insomnia kope grow fine nupa ni bi enom ena ohunam so taakeka wo na udwi ode afi edwu ho nemani a eye efi ena aba omoje no kope grow fine edupa bi noma ebebonde na tu sa ne mani nyina ase ede ama wo hyene so se eyen aye kokko ewo ye mam ha ena grow fine for ode aye eye digital hebafo wona ye grow fine kofa baye ede aye ne dodo mu obetimi ede wani ache misi heba kejetiam room Updenk kejetiam room smart heba eye oboase PFA pharmacy Tafuni road Colenac Tafuni road Kingswalk so Accra Fred Doctor numbers are edidi soi 0244 596532 0244 596532 o Fred Doctor na wo de wasem tu nanimo a de wombia ono wo ebedi enkomo grow fine or say it makes you grow fine Charistic Ventures for Asweye Messia Sonia Shen yedi won adanse wa malaria etete wo se onsebuon enkoye o mema sem ewo fom anase wanumu ato dani den nyina na ohun etwetwe de ya mesrew kope Charistic for enupa ibinom na embone ndi wo akaginamu wonsa eboa ma wona wontumi enwo so onya emma bema so bema na esi utira sese enkoma no ewo fom so a okope Charistic for enupa ibinom a ebebo mbodin na edi wasem edi amaw Frekarisi for ewo numbers are edidi soi 0246348334 0246348334 anase 0248569335 0248569335 ne dudu mu di wani ebeche Okanshi Drug Lane anase pharmacy ene herbal shops ewo emamu ha nyina okwa ubenya bi ato
dank herbal complex for asɔye ɛna me de wadue dank for se men kan chose se namu nsayare ɛna etete wo wakodi agobɔne na wakofa ɔhaw abafri a mesro ɔmo se enye yare bia for wani eche omasoye na ombeba mbodin etusa yare no ase edi ama wo say yes syphilis gonorrhea chlamydia anase namu nsayare ni nyina bi na etete wo odwonso na entumi maye odwonso gise wo kam anase wayase eye wo ya say prostate me se bebi adru bia say afi na eba say aye kese say edi catheter ahye obema mu okodan for asoye a ombehwe no omama wo adru etusa ne mani nyina ase edi ama wo omo a premature ejaculations no etete omu nyina okodan for asoya doctor ebehwe no ma waduru ose wo ba fa wakodonkua no anasa wo yire no eka ho ebra na omamu mienu nyina eduru no ontu ase fa wani che pechi number 2 omo Ben City Life Hybrid School no anasa obetimi afre doctor was 0266 593330 0266 593330 anase 0244017556 0244017556 Aunty Bea. That's papa Peggy so wode ye na boafo enkrato edo abrayen na ene enkomo no makache mo say ye kasa kakra ede afa yasumdwe ho after elections especially efie ye mantem sene ye wo say yesi etna sanse bi mo kra nim say medim kunim but ye wo ye no uhuru obi akoma dododo ebetimi ede how ene atete ede aba nti ene ye wo miame wo fa kwesi chei ewa ha oye MPP communications team member owa ha ena ye no eba bebo nkomo ena Madam Faustina Derry na oye NDC parliamentary candidate ewo enhia so enche bia ono so eba be kan yensa na enne san komoi ena ye ba bebo na me sha se emfiri me wo fa ho sanse ono ena waje na konya sabe na me bisan say in the heat of the campaign and everything ni nyina no we de waye bia we enya foforo nti wo fa na etesey. Oh, that's education. Oh, yeah, so far so good. Okay. Idris Bibia when I pass on. Come up. About 2 years, meaning say, yeah, 2 abaning in house, and said, then your problem until after my but so far, the Majin say, Bonibiaba. They say the Omo can also on the other send us one more back. Now I think I come my dear mobile. I don't know importance. And the important there. It is a easy no any declaration. MPs there no. And I'm did say, yeah, I dare Omo Shena Omo Maka. I think about 9 of them. Omo so mocking kind. I can but it occurs to me, say, and man I question. I was a media no more than 1 or 2. Papa. Nasa to trust them to try. It took sha because MP no can be our lose no moment that cause trouble. Then I know what worry no. Move now cause trouble. And now what you want to say? If you documentaries ni be bra. Now we may shake say a idea and it home be and a cost, which is not good. It's a school for Adriane. I will tamale school for Adriane or buffer stock. Yes, sir. Yakosisa. Fertilizer, tepa, Yakosisa. Friends say, Prempe fee, Yakosino. Yashika. AC office, or Damango, Yakosino. It will know, it is a deba at the end of the day. Then I did a bray as a country. It made a measure as a nadia a bois. And I twin try. Okay. Great tema and ra, is it Tamabo, as he could take over. Ghana gas, you could take over. Just no money in a bazaar. Thinking of those women himself, and this is for ya. Eh, but then we say, Nadia, no more person or Pastor Baby Ba. Eh, sir. Oh, yes, and we didn't know more and Pessoja for, Mamma Soja for the mat near the. And me one of these programs, I think I'm a message on Obia. Now make us say, that's what you're for to make a boy a cool be mobile. And then I acquire elections there. It's a Masoja former. There's will be a workers and members with their former. No, be all. What I say, prisons for Abba, fire service for Abba, police for Abba, immigration Abba. Why the soldier? I don't know what say this soldier for traffic. But bro, who duty is on the boat or mine or by. And he does me no. I didn't have a cost. And that they are agile. Okay. The days will be or yeah, a woman in Ghanaian Biano. The days was also no so. I do not know too. Is it that what say elections ever be cost no man? I na your concentration in ye elections ni peace no. But
we don't focus so much on say ya to aba no ewie no state institutions no send was say ma police for security officers no emane eho no because when your first time AC make I say from I think 2016 ABC 2020 na ye the same abinary ni ye nti no ye hu niama bi etesa em say ho no floor kakra e wo ho it is a wo hwe yi na before during and after it is a three stages thing na be this ye hwe and na say I was say be a state owned and as a state institutions bia no I say panyefo timi hwe okay na asojafo na woso mukobo ba ya ko bibia be say bia na ye be turn back cost to the state most of kwa wo hwe ya eno amehwe forestry commission office Accra ne sunyane vandalized fridges all computers all nyina miss EC office krom ko hye no kra de medwen ho amenti ase you can't understand oh na papers no so ne ya tu agu abontre ne eno so na mode be hwe ho se we ne wi ne na we ne ba ya na wo mu refi se pink sheets no obi a church okay parties ni na obi it in can normally no sanya de bia obi na be request pa under serious protest na easy na dia tumu a nka sa boxes no kra won hia o collection center won hia because every police station bia na tro okay we anya we party state ni nyina obi abeje ne de copy okay na easy so copy okay it ya ho no ye ko tablet e hwe se police stations na wo su bi ha ni nyina no say na obi anya ya e ho no ye ko kekabo okay what I say okay it in ka paper na nkasa de and anaka no kwa de ke hu hia what I say but akoba se sade we nyina ba ne ankasa ye tu aba wie na bibia ma na pinkofo asase se ye nema we ne de because nyame no very bad very bad and I say very sad we don't expect to say sade we ebisi amana boa na minyi ni se BBC. Good afternoon Mr. Techibeku. Good afternoon. Yo, Pacho, hi Akoma FM di Aunty Bea. Hey, I'm fresh. Gaba ye hu ye papa ya fro fiti enu na won fight we ye see a pretty big surprise na nyame adom ye nya. Enti me ho na pa. Eye no kre. Ewura ka kire ye. Enti awie de asedane ye see dey fan from ompe but ye pese ye because ye see by for na neni nso ade. Ye de ye ni so ade papa enti ye waya ma ye no agi yensem pa enti no ene awie ye manager any production team Akoma FM staff nyina ye se aseda na ye de ema any message ene wo campaign ni nyina se mo abeboa ye kwan fefe so se ya me show papa mayen why agua bonda wo pete mo green empoto ye da se it we dey en communicate to atie ya ntina na ye fro bebrebe sa no fa che ye fa cho you ye da se pa nso ya me show okay you okay. That's the pese this our call we FM because the obey ma ye ne so ani e wo say appreciate na account wa wotie no on that so ne yere na mane sign that so bi ai Mr. and Mrs. Techibeku CEO of Tabek Plus Enterprise and oye sole distributor for Fatala mosquito spray and coil and apart from so be che nyama say fanko prisons no discuss sign kan ho de ma ye yen staff ni no se me mama mosquito spray and mosquito coil nti me say no bia wo staff bia wo fi ade wo kọ no o de bi koi just say no ade one management nti one management go and answer to manager why you didn't come to work and say na mosquito spray and coil no ye de wo de e de amount nti papa ye da se nyame ensure pa nti wo fa yen sign bra yen common no bi ai dan asema ye ni say o de akoma de ye no wa na nam obi a o tini contribute bi say na asedani insha na wasi edema on the family. Okay. I think so. It is worth it. Okay. You. Yeah. What's the nobila? Ja wa fa no. Onyanya yo cry. Okay. As I was saying, that day ya papa. Oh na me fa o fidikasi so na me call on president elect say one putting the people in to order because we dey done na so and them omu ye nyina they are doing it in your name be of course be a udimu and with branded t-shirts na they omu dey and you know it's about time I was watching na otimi e kasa che wo okay and no president na wo I was say ono so hwe say police for no be adwuma but want me in fa brute force be an adwuma because the kobasi si na bibi kokosi a
because na na do obekọ no 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 you say na obe say eti me gidi say police for down prime and penny for no person ma chichi nkofo fine you are say omo timima enema bafom but it seems that the econo ano na ekọ nti ono na obetimi akọlo people on nkofo no to order no matimi ahwe so omo beti asade na omo ya na mo so kura no o hwe ne me ya omo sese no ebekọ tia is almost about 40 computers or friends forestry commission ya say oba mo be fa nipa mo be fa director efeska so di mo kwa o say we ta ko refurbish no cause ya yes no ya chichi ni na oba you have to refurbish enti ya de bia ya na ye worry say wo wo nipa na ba anka obe safeguard na de no de ama no na oba adwuma na anyamra anya de ama no no wo mum no wo ye de wo ko no akwa se no wo ko se no oba ono a na be ye sika bia wo bia wo so de ye bia no as long as obetimi obe employ obi obe managing director ho no there you need to give them what do they make us what ayana media minim say you are not in the minds of Sankof but being in politics for this while no and then in their minds and then e kosuntia when there is a change of hands kakra bia any state institutions yina wonye security person cross ye ko guard ho warehouse house me ko guard ho just say me I just don't get it e bia wo de wo mu no muni kronti ayo mo yesa and na lady be on race course oba ye na obeka tell say enko ndisi phobia ba race course baby omo jeje omo ko jeje you know take it no omo abase omo fa kini ma omo na omo fa papers ni ka omo so kwa jeje take it maybe what I say central market is omo ko say we aba na see enti e ba beje enti wo hwe sa na ma we nyina you ask yourself say e ba de na e de ko e fa na e pese ko na say e fa na e pese ko do. If you come to think of it, no, it means there was a yin or bra, ye quay and nimina, or say a chita for us, no mudding common. No more who say, and then money be bassia and why, and what would be a well born, there be a one or so. Oh, yeah, and there was okay when he said, I buy the bar, I buy the call. Or by never honor and transa. The bidder, and your we grab there 4 years time, yes. It is about a corner before from so bad. No, yes, sir. What do you expect? What do you expect? What I say? And I foresee, say, any moment there is a change of power. No? Yeah. We and na. David. And na. Obisu retaliate. It in a young cause one any omunkasa. The young said there will be a change of mindset at a particular point. Okay. Laying an yet to me a nim moving forward. No, see, I say. A better baby na so be a day aba but adena e kone de aginsem anya de a biasi ogana ha and anya one place every rampant different places and anya man the same thing e koso me hwe ayiba kwa me ho ayi friend say tepa videos no I say let me who say omo tututu no the same type of guns the same type of pistols. And second is a kutanko for the same type. Organized. 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 Because won't mean yet to crop pistols the same thing. Kutanko for. And then second also the same thing. Like machete is a kutanko. I think was as a one. I did my den and the Paco Benya film. You couldn't nip any now. Now or the Benabeka. I think the American number there to be a me party for no say. No matter the provocation. Among women car. And Miss Adi, we are quack and check to be trapped. But they do time in us and Nippon also or bow fear they are. Send idea how the home. Remember them territory means I'm a yard near the old body and here. So I now don't want back. Oh, go to the budget and son of Pierre. Over the photo, over Japan, over Japan. But I will say very cautious. Okay. Now for you to meet us, say I'm a tick master. Yes. Bibiania, and my recommended member NDC Boys No More Bantma. Almost video be at Mesaka. Okay. Say, oh, my yard. Okay. Executives no, maybe. Apart from one chairman, no secretary, or me, Basano. Boys no more new plan. So more crochet. So more na boys Libya Bawa, Womu, a new plan buses that than scrap. Now, more so, no so crowd, be to ties living near there. No me as Omo Barber show. But almost time I know any nipa back they almost say omo kwaje toilet no what so. But eh siska we wo. But for what I am toilet ni bi na me manage why. Na siska we wo ka be je adwuma kra. No ma kwotena ho. Yes. Na boys na so say no nya no ntini e bae. Enti omo hwe say omo adwuma e de o say omo sa so me no.
omo abehwe na omo aye amano aye na bantuma ho de omo hwe ema obi a for basbasa ma ho I think there's a boys ne cancer no young boys no a omo ye party man cancer e wa ye kama no na me ogidie ma pase se ogoro na kasa ka kire wo na wakasa o na de na omo ntie kasa no se enya ne o ade na asase no ehode na me gidi so omo delay kakra yes ade na asase wonim ite de na asase afi na obekasa okay delay ba mu kakra yes it shouldn't be so ana no kura no first day na wo kasa kura no I was nka utimi ute so wa wene no I was utimi stop wo mu before things get out of hands and ya twemu ma ayi and this nya kola batan sali asenwa no ono so ni suba no tantan no de ne nam kroma o fa de ho de pacha bi anko ute anya fe se ute obi o wa suba ne nya ate se to obekutimi akọ airport obi tu kwan na so ye MPP ni timi ma wonkwa what do you expect that is my point because obi ye bibi obi tu kwan na person stop na I was say under court order exactly what I say o de court na nya wo de ontimi si me kwan se ma me tu kwan na nya wo na otimi ko stop obi emra no na timi stop obi it is an marketing kiti we ya ekoso no abibia ya na e kan e say we wo man na ta cancer asem no or say small lepers become big lepers and big lepers scale yes ene mana ba na keten sa yanzo so anu a ebe kakaka na kakaka so ebekum sa na ade no etia na bibia anzo ade we yi koso a bibia wo ye NDC ni ana wo ye na ye ode no so hu se wo anso na beba ebe kwa ba besi Osama bin Laden e example America for na hwe no a Korea se obi ye no wa twese mu so Ghana ya yesi PP preventive detention without trial they question ase wo parliament gitumu and ya shase and ya si we no ya chichumu e ko wi ase ne atesi wo mu amu ne atesi wo mu ya ko fa ya ba fie o be ka se ti amanu bia ne abechewo so already man na ya adwuma enti ade bia ya no ye hu ana asumbie nso ye mfa ya no na ka asumbie ho asemo ye mfa ya no dabi asumbie has nothing to do with ano ye ne ye okay ye ne ye be ye no okay ana de asumbie no beba me ya meta abikos kakra okay okosua de kakra na that time the late Ofebwanye and I was oti akunyaso very peaceful man no oti akunyaso no ni wachi no and akodi bo asase say kona bedi no me ade a watara no mba ya ade akasakasa ba na uko bebia ye lamari yakasa lamari na eye it say I say KMA okay our district assembly so na ade who district assembly bia no ade a watro ade abo ho no o say la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Hey. A French word. Aye. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Peace is not a mere word, but how we comport ourselves. How we comport ourselves. Asumbiye ne ano. Ne de kan. O ya pa asumbiye. Na mi hwa o she kofo. Yes. Ya pa asumbiye so na oh. Enti ya ni ya be ya. So ne wo ni NDC ni wo ho. Mo ntem ho ase ba ne ma bi ho a no mo so you disagree to agree na mo dimo komo na ekosi neba eba sa na ntase bi adwuma e ma asumdie no naturally no eno a na eba wofa ada na mo amowo shro no meka se mo amowo shro na won say grade no e wo mpa when it comes to mo parties ni nyina na mo ho no motimo ho ase pa o na ye wo form no ada na ho no sa ntiase na bi nduru ho no o ze ye ka ho asem de bia ni nyina ne se ye be koso ani nipa kasa no mahu ana ndu time so wo hwe ye arguments ya ye arguments wo radio so bia na yesi form na mo de dada ye yesi form ne ekọ but bi o crowd timi mo be left ono so timi ma left na mo ko bom we party ni a wo pass to bia forcefully no so make a point I know there nobody can take it away from you but what make a point no anya entokwasem ka wasam no ye hu wo so wa ya de ozozo ayade obi anhwe ne de obi ampubu ne de ne anhwe de wayade ne nyina ne yasase ne akeka ewia na obi akọ ne baabi ade aya na du tambi ade sa ade ne ba no eye se atenie no ene obi pese ono professor ono na aye weiti no me na me wo se o weti nyama no de o se ekoso bible kwa se nyankan ese e ba 2000 years ago yankan wi ana ma kan de bi de bi aka munse ba ye ba koso na ya interact with yankofo party money amanfo mo ho nyina no mo so ahwe akwan mo so be fa so a mo so be ti nema bi asenya ne me kai pa se me bi etwa mo madam fo pa to ne nyame
I didn't find the currency so kokwa so pa. Because say me name be here program bi wo that time Love FM. Okay. And then the no sports here friend say Christopher Opoku umienu nyina rade former crash. Christopher. When they done a new pa fufu pa me ne bre ya be di wo. Nya sam keto okro yi mu. Oh, rade. Po ya ne ababu atima ne abedi. Wa cha we di fufu. Now when am ne Tony ya ye heated argument. Ye be ye na ja. Ye nyina so so ya pipe mo ne ya ba e be do moonlight. Ano papa be ten na ye pon ye se be didi. E je be do ya na madam ba ko ma me na ne afipa. Mo se mi pa no ye busuefo pa. Onye ni papa pa. O tete o ne Tony. Tete ne ye no otie. Onye ni papa ya ni nhia na san kopo we no o mu yesese no kasa eto kasa ye na se Tony ni o se wa de wa makoma o se de wa makoma oh mo mu ti we do so mu kuntoko mo na mo se abetra ha onim Tony ni ba wo de woni mu onim me se de it wo na nakoma ne ye ne ya da wa ko o kasa onye papa Tony zi onye papa dada obetimi ahuru akoma sa makoma yo ya oh but me ka say Tony and Tony na ti wono o se brother no run dey na o ti wa ya wo yi de maye makoma no keka de maye makoma o ti no me ti say o se ekoso na fe ye didi e ho komo na e hwe o point dey o so make o point because me very confident say no matter how I lose no me tell me wa resume wo me mu se mabaya ye adwuma wa ban ye me wi ameba ho because enra ye ne one or two mpanyimfo ni bi edi nkomo ye fra you can see that still no they've not gotten over you can't get over it because we said the adan no atoto ne nema okay wa ye ya ko tuwe e mu di ya juma president ko for time okay na president ko for lusu ye e se but ni say president ko for say na wa ye no say ka ye party no beto aso a e ka ba na no bi anka ba bi e wono e wo ye nim okay be that is me and this is for no buy and I break it down we so so ya ba it we no o say hu ye request what you have to do now is to go back sit down reflect na fe ye nhwe na bi a eto si na fe ye nhwe na fe ye mfa esisi so yo me ko me jima bo afon kra to kakra na me bamba be bisa o e de na why ultimate cycle o mind no that ye ko abatu over because ye beto abane ni 87.9 CAS Confanochi Teaching Hospital psychiatric unit for no doctors no ye ni omo ba ha e be di nkomo say in our minds ye kwa akoto aba e den na wo say ye cycle ye ho esi efa ye nti me bamba be bisa ho say na wo say all contest bisa akra na o cycle wadwen so that in the event of win lose no life goes on because me who we and yet say dey sabio BBSC ebia in inside of you ne dey BB cause but outwardly BBI I am madam abetina say once my madam always my madam madam Faustina Derry ona na ye Ishiayesu parliamentary candidate on the ticket of the NDC abe join me ona dey betina ho ai o tweme sa me say anye yi o so betina ha madam Faustina the only man me na dem smatro sabra no oh many aje good afternoon coming back home is ya feel papa ya many aje say na matimi abe refugee in fact the emotions are coming I can see and me who obia no I'm so happy yes me wo fatichu me wo fakwasi say so when him say me wo I mean in person me introduction me kan you me say say nya mumienu mu sitie ni me wo fa preko pe kromu ha na me wo fa the odi kan ye jo card oh and I jo card we no di mi ja akwasi che oh I see so what I say it's ye busu eni akwa ba yeah na je wa home kakra bi e na me nko maboafo me ba na mabehye nkomo na se bio afi wo nso ho mayema breakfast papa nedi na wo ho ento so wo pe breakfast papa edi ama wo ho atode a eye home sweet cereal legume mix home sweet cereal legume mixer your friend Tom Brown ye de no de ye de wheat right emo na soya beans na ye de ye bi mo ho no ma beto no hwi nim udi anu ase akwa yare we enkradi empenyufo di emrewadi o yare a utimi di wo ahoden a utimi di eno ane so di esi jaso di nsuo kakra egum 30 minutes na aben wo pe esitia na odi kakra esom enchine na odi aso mo mpemu bia akra obetimi edi ni saa ahoden ewom
a wheat rice and a soya beans and a yedi aye home sweet cereal legume mix no obetimi edi na nopa as breakfast obi wo hono ma wo se enwumre on paduane emu oduro ntu paduane emu oduro obetimi edi we ni bi ube me pepepe nanso enhye wo so e ma ho konkofa yare bia senya me kan ne nkra edi mpanyimfo di wo yare obetimi edi onyima obetimi edi o ma akra no fo obetimi edi enkra omedi fi insia bosumi insia ekona afi wa start se wo de nnuane e ma wo mo no nso no omo betimi edi sa aduane bi home sweet cereal legume mix no obetimi ama omo bi poku trading ubenya bi e wo ho KJT gate 4 star number F3280 e ho nso ubenya bi e wo ho Dr. Mensa store number C14 a omo ben Ozone Chemist enso ubenya bi e wo honom e na edum PZ spare parts ho e na edum Pampaso ultimate lane ubenya bi KO adishare market ubenya bi ebu akwa ofin so tanoso atonsu in fact small behind the scenes supermarkets and shops no kra now kase ope home sweet cereal legume mixer ni nyina ubenya bi e wo ho ope dodo etu ediegu shops mu na se waton dia na wafre 0246 697358 0246697358 and 0546 921728 3p garlic mixture enso eboa etu yare wase nyina e de amount de bia no waye mre a eche immune system no e wo fom yare bia ekwa oba baba be kraw unya garlic na wo wewe na wo nonom a eboa e ma unya apomuden pa na ne we no eye enkofo den eno entina piwak natural ode aye edro wonwasoe obenom obete garlic ne pepepe ewom nanso enum no enye garlic bia eboa e boost immune system no o pressure no say wo form say wo hro unum bia esiesie ne yie edima oba wubu wonsa wote yaw emma yi a 3p garlic mixture ena asthma enso nya garlic bi na wo nonom a ebeboa pa wo dwonso na wo bra per 3p garlic mixture ubenya bi e wo pharmacy chemical ena herbal shops nyina o pedodo etu anu afre piwak natural e wo 0248 928824 0248 928824 3p garlic mixture e wo to a ebom to ko no bi ma obi na ye to na ye rubber enye anu bia ena box na eto ne hyem no enso eye kokko ena garlic na eda eto no ho no enso eye kokko mayembra studio na mene madam Fosti embedi enkomo politics na a man time pe because aya na emu nsem no e doso na ede na push we first of all mama fa akwanya we so and Akoma FM ejuma ifu nyina ase okay ni teacher the mother company media general ye nyina ye mame madam Beatrice ajima otesro ho hwe yeso me do bibias e free ne so ebe kan the cleaner of Akoma FM me do bibias yemra politics yo mama unim se unua me obi a me per service me se even wuti we me sanso ma enom na wani gia eno ene ye me joy I love to serve people eno nti the pushing me to ma me ra politics mu se metimi asom nipa and nini wo fi ha wonim se me nipa bi a adoye ene me bi my japade me pa adoye pa me boa nipa eno nti I had a foundation me nyine no am register bibia but na me call for sponsorship say me de beboa nkrofo a minya so I realized no ese me pray come in politics so that menya baby agina I can take decisions to help the needy the voiceless metimi akasa ma nipa because me madoye na me ye no me fa akunafo enyanka ene street girls young ladies especially. So I needed to take a step back. A bit me pushing me up there. Made me a gina ye, na met me a quama for no. And a note epa honsoa. Men crofo I woman who am a new mo eteno. Na me pack when you be a met me there serve mo. So what I say because me started my brabono. My life has always been to serve people.
even when I attained the highest position I was still serving me who said I'm the boss no and see and when I push me my mirror politics and mirror mono so said they will can me your bar wahu the entire ma sebisebio e ma be brain to me your politics no and ma men kan wa kosem okay e ma wahu ye wo subi wo ye mo say ye do soro kakra me ya me ma ye ho so nye ye nyina ye mu bi eno ni asem no ye mu bi adwuma ya ye e me ma ne do so yes me wo ba me constituency a so ni me constituency chairman last week ye ne ye program oye chese oye guy okay so what I say he is your chairman and executive second ho no majority ye mema okay almost obi ade ne ho obi ewani monyam okay na wo ba besia wakwa akoye omusu peace nti no sorry ana wa mema ho so wo sorry ana na nti omu so esa na ma me wundru ba bia omu abesan yi wase atwede oba de sebio naturally esa wo ma ho brase ba wo mu okay no matter opposition me wo fie ha me ne mo ha se wonim saa na me di ra politics eno nti no me hu no se de o musika se oba politics na enye easy ma even omu be start di watem from beginning because omu nnim usuban yie no se wuram fofra obi anim usuban yie omu nnim de unya position na wo de beye eno nti ye de ani bi be start ahwehwew ye be start akeka nsem bi agugugu so what I say but eventually omu get closer no mu hu suban ye wo mu na they will accept you and they will push you but se wo free say I am the PC I am the parliamentary candidate of the constituency I am the face and nti me ma me ho so ngu me crofo so omu so be kire opa se wo ye oba eno na ye ma bebre ye ntimi nkoye ni mu no but se wo de ni die ma wo mu omu so de ni die be ma wo e na ade ba kon so ne say sebio semete hai me a single lady okay and sebio nyame amame bibi watu nsem kakra enye se watu mi nsem ahofe kakra what's bro me wa me so ne me die ha nti wawura mu no sebio mpanifo na o medican no obia me too along the way obe try say we are single ne de big advances enu nti se o ma otimu ye ode wo ho no bebre so a obeya na bakomese up sebi opani na wo ba beka no ono wo obi ofie wonim e na osado ho akoma no enu so respect na wo ma no so ate enti position bi kura be da ho a won recommend kura say yem fama because wa obeka say ahwe ya eraba obeka kogu ye ni mu ase but se wo ye decent wo je ho di na o ka se me de adwumaden be dru soro ho a obi antimi fa wani mu twetwe for me politics as oba enunti ya na ejina hawa yen na ye besia carry ye ho eno ene be ma nipa atoye say o mu toya body ana say o mu de ani betwetwe for okay it was a smooth ride for you ana oh they be that politics has never been a smooth ride for anybody okay no matter your gender even we now say sebi o ye sister is nato sebi o no ne papa na de NDC eba yi so the contest who bra sister na bra ye o bra cross na ye mu bi eno nti politics die se wo wram na se odwen se wo benya ni smooth ama mi jai ese wo develop akoma obetimi akontain a lot me one day me no benya one on one na maka me experiences be a true it got to a point me timi pack me car wo nwuram anajo na masua misua na me ho to me a na ma paper manim na ma san to aso me pese me du fie no ma hu se masu nti me nya refi a na me de serial na san akata manim na ensam a wo tete ni nyama ensam no de wo be fam wo be fam wo be du ba bia wa wo hu nipa kra mpo ebetimi ayiwa ma it's part of the game okay na so timi gina we nyina ema wo be very strong okay ema wo experience na wo hwehwe to lead your people because one funny nyina mu a wo be say dadaba wo timbe your the crowd what you say enu nti no at that time no
na me wɔ mpanimfoɔ bi a wɔn hyɛ me nkran nti sɛ me so saa ne bi a no ma frɛ such people. You should always have a political mother and a political father. I see. Yes, me So I had me Betty Juice. Okay. Me maame no me friend anytime any day anajo ahomache when him said me buy hia nkranhye obefa no ne makasa na makoma to me yam na me de akoda. Nobody has ever had it smooth in politics. Obi obekasa asem we achobia. Odada. What for smooth sir? Enya smooth sir. And I'm money to win. And I want it. So person sum. Okay. Are you calling? Are you calling? Yam frɛ wa wonti me. Na kuma mu no do na apɛ. Okay. So mo bɛkɔ na wo makɔ akɔso. Okay. Asum no mu no na bɛgye sɛ akwan a bɛfa so asum no no ɛna nipa no so ɛbɛhwɛ. Okay. This wo pa de megye sɛ wo mo kom ni nyina no obi a wo pepa so no so pese okono kohwe de obetimi aye de aboa na manfo. Okay. Na bi wo so kra wo society bi mu a manfo no akra na epian se kona generation ma ye ya be hwe obi bi amako ko ye nim de wo no oye e de boa wo ye nim se wonya akonya ayi na afofo bi gina so a obetimi aye mo. Okay. E de ama I think say so far yo ene akoma mu nsam dwumadie ni yaka che se na wotwe atwem no ye politics and akoma mu nsam the soft side na eboa yasomdwie especially e wo fie na wotwe atwem no de mo amutie ye na mo hwe ye mu hu de course na wotwe ye sheda ye kase ye disia na ne fiada no ya bewie ye politics no na next week ye simu na ye bronya bo eyinum a festive period ni mu na ye ko nti ne me wo wofa kwesi chei e wa ha oye MPP oye leading communication team member ena Madam Faustina Derry ono nso eye NDC parliamentary candidate for Inshiayeso omo ena ye nuomu edi nkomo se ne aba ne sikoto ye no sai ne ye nyina ye betimi coexistence in the home na ye betimi atena yie. Madam Faustina me san bra wo bium wo fa answer sa question we e dia mame de e koso yi wo beti ye say we akofa we akose ade wa ha we akose say den ntina say change of hands government eba sa na e sa niama no e de ba no. Okay, so first of all I strongly condemn the ekokokoso no. And I cannot put the blame on one party because me the my witness no it came from the MPP guys. Yes, Metro Mass ye call no mo twitwa car parts mame Ghana no ye nyina ye Ghana wo ye pese ye build Ghana no e mane nkoye sesebio anya wunti no ensen so wo hu se ye to abani mo no na ye nka ne agina so kama chen ye to abawie no achi ya dumso ahyase dumso na ahyase no enkrofo bia sebio me maame a wotifie woni mo beka se ye jo mama san about the dumso aba na nsoso jo mama nya resume duty wonya chese wonya nkohwe nkra tam se electricity ministry of energy dey na ekoso wo hompo enti no se ye mane ye se yenye bibi mfa engu jo mama ho fi se jo mama dey that tag no e wo no so dumso no meanwhile me nim wo eni yen MPP fo ya yenim se dumso tag no kra de enkenye jo mahama ne se fata no because osovu dumso ma yansa wo free power na wosan bedru ye ai mo san start edundum kane na nso ne ye by the time obe resume no mo ambe hu difference dumso na o masha as artificial dumso na o masha as de abano. I just want to tell my brothers and sisters from the MPP say emwa ye nyina your mind ye nyina ye chechre the fact that NDC uni power doesn't mean say enema nyina nsen wo Ghana wo beti na yes omu lutu niema we wo office we eno na ma yeso ye nkrofo no tesa na omu dimrika akwose omu ko counter because sebio say ye na ye ba power ye na ye be resume office no nti ade na ye be kwa akwose sasa na ema na free honom knowing very well say ye na ma na ye hia de aye adwuma. We will never do that. Oma omu kofie no ena esesade ko de me mahu no Metro Mass de na medidi adanse eno de me ami witness say ese wo mu twitwa cars no part no untimi nka nkyere me se NDC ni na bekwa akoye saade no esanse wonim se waba power ono na ekoye adwuma no
Ti ade na so okose no. Okay. Ha, nti me tufo. Baby e free baby we should put a stop to it. Na yenya abotre se de yen papa John Dramani Mahama aka no. Yenya abotre. We are still in the transition period. Enche bibia be kwa akoda bibia da. Na amamu papa no ye de ahyehye so. Na samre de yes re. Ajobro obi a wo ye bibia nja maye. Obi o ye bibia. Wo fa na pesa o ka bibia. Na pesa na ka bibia. So for see ayi apportioning blame no. Umi anhwe ne tia se NDC for the cost of trouble. Oh, we are training. Me wo fa de me say won ti ase say me ka say MPP for na nso me ka de ma witness. What I say I am stating a fact. Many problem. Aha, me ka say de me hu ye no me nka. De ma hu na me ka. Omu a omu call temahabo no na MPP for. Eno me hu eno me hu I cannot speak to that. De me ma hu ne de na ye MPP for. What I say me offer me nim say wo won tema say okay and then it's a fact. It's a fact. It's a fact. Wo hu ma kan say ayi de see whatever MPP for answer you know what the mechanism techima police station ko say no MPP for answer you know utie eno mani bi ko so a say the one kasa kan wo be hia na ma na de aye adwuma eti ko fo no mu yesa no mo kan che o mu so mu njai na emwa e de ka fo na eba o man nim yes na mo ka ya hye no tepa me gidi so ya we ho na hye no eno na me busa say enti NDC ni a wonim say wo hia ka ye de aye adwuma obekwa akwhye sa aka eno no akwhye no no eno no ye ni evidence no. Do we have the evidence? Okay. Eti wo de ye de ye pese ye be ko sa the strong ene ye kono soft ye kono normal. So fa kwasi chege so wa wonim se me wo fa me na me wo fa no ono won ti ase me so aha me de me nim na me ka what ti ase anya me pacho one incident and I will come ho asem me ni problem. Okay. But at the end you run panta e koso baby. The issue of them and go a friend say easy officer a question AMPP answer ni no me point na say offer evidence na any pacho me pacho won say wa ka say my apportioning blame on and na me start no I stated categorically say I am not sure of the other areas, but the me I can. Metro mass so what I say into my baby dear engu NDC. Argument because I say my own fan to NDC for so say NDC for na omunim say ye ba be mo makoye adwuma wo office ho no omu na omu kwa kwasisa na ma no. Okay, so what I say what city papa madam for city o fa I just say Bea ya said that see person e kan okure che Ghana for into wa fan tendency say yen condemn exactly yen condemn yen jai from wherever it is coming from obi anya jai ayi omu a omu ye no obi ani momo nti omu jai na wa woni so obi ye bibi say ni yen report that's it emra wo mai I say ene ya one kasa no police headquarters counting omu ye and this is where na ekoso to offer pacho de offer me me say yes you be say me do mama say John mo say John ho na ma ye die offer you be say ye ka say ye agi offer me so say ye ya can say ye accept say ye for na yes so da offer pacho say ya say offer pacho we die ni die mara ma na mo offer nyo na say me offer me say between the two of you no yes offer ade no say wo prapra na ma bi o yem pray ade no ne say enema ya ekoso no emwa ye Ghana fo exactly ya admit say emwa na emwa ye Ghana fo nyina no a ye nyina so no uza me ba ya make us first no be say mo media no so mo fa ma no nchu ne nka you so can know where it is coming from yes because emwa obia exactly and na madam for so ka say be free ba no enti bo cho mo mi na ho ne de ye seize bio mi ento aso ye ba say jo ho no de say jo no wetimi do na ye ya ba ye de ye ba be pe no kasa kwa medika kasa to me no there this chapter of Ghana no e close exactly this is the person over no kind yes okay we are moving forward yan hwe na ye be ko yanim a ye in a positive way see ye be ye na answer na ye be ko yanim no akofo bi arrogate to themselves there
power say omo de ye de omo pe no eno boa anya wo say ye jeje so ofa emra wo omayimu NDC fo nso ye law abiding people okay enti pacho ye da se papa madam Faustina Derry ene wofa kwesiche ena ye ni omo edi enkomo no edi afa asumdwe a ye tena fie after the elections no enti Mr. Mama yentwe no so ene yamfa sa eno no kra mfa ba mu kra ya bibisa sene ye betena fie ya asumdwe mu eno na say ye hia enti binim say we amu ye mbesi fo mbewie na mo sresre na obi abeka say aha enti pipa cho enkomo na ye bone se efie asumdwe obi a we wi ni aba no sen na so we ni ye o so lucy ye no how to carry him or herself going forward ye nyina ye tu ye hofo na ye tu ye ho efo nti ye general advice enkomo ye mpese be ka say we ye say na we ye say there be mo ba say John ho ne dia mpamacho ho de it is allowed and ye no mayo enti why me so be invite mu me na ma hia o enti Madam Faustina me be bisa going into the elections no say na wo psyche o mindset because ishaye so nye akonya ketwa na de na ne pre no stika onu so bi kan na so onya abrewa body adwa na ye ka de say onya soft meat kra but o psyche o ho say baby ade ne beto bia no you move on onim say so pese wo serve o nkrofo a enya se wo be wi ni elections nko ase watimi serve wo mo you see me starting my campaign no so follow me campaign na me ya I decided say me a clean campaign so be sure me open it na ne ho video ho na ya send it ne ma bia ma about him just for you to use it to attack him. I say no way. Oh yes sir. Me yes sir dear no. Okay. Me ka dear me ba me ya ma me shy so constituency for. Me jom for ma. Me youth. Me mrewafo ne me nkokrowafo. Omu ena me omu ntina me tu sa na mo no. Enye nipa me ne ekọ contest ni ntina me tu ana mo no. Okay. And I never attacked him in any way. Okay. Even though people were doing that, I never mentioned his name in any of my interviews. My engineer platform so crank condemn monita. Because minim said there were no air no. Emwa me nkrofo ni nti na me pese me ba na me ba be som me nkrofo ni yi no. Na me psyche me ho say baby e be ko bia no I will still be with my people. Enye for me I say ye be frame me honorable na se me kwakotena parliament enti na me tu anamowi. Yes, metimi a serve me microphone. And at the end of the day, and this winning power no. I sebio me mind to me uncle parliament no. Et a tree me rebe because me honey say we are coming with a better governance. That governance no. Me can end this party in the Honda. I can still serve my people. Me woni so adu hunu bebre and okra me ye promises bebre chairman crofo ma me no te hey even though I did not win there is one particular one me ma sha se edi ho dwuma and say me jomfo ma o mutiti dwom no o ma o ntimi nto o mu bp adro boso me bia no me to say adro na ma me ma no and I'm going to do it for them and you say me wi ni power and samatimi aye sa adwuma no minya kwanya bia se dem di kan ye no me de ne say metimi aboa nipa enti say akwanya bi wo ho na say even if I'm not the MP na say metimi support to me nkrofo I would do it and uti my na anya ne chinchine say I have to be an MP at all cost I have to be the honorable at all cost honorable no eye wo ankasa wo ne ye ene udwumadi a wo bedi ena honorable no ye de be mam obi ti parliament and so obi cry every honorable cry anytime so be friend honorable so what I say and no it is not about winning it is about what you can do for your people which I'm going to do I'm going to be there for them I'm going to serve them said ye misi penona ha nti me de nyame se yan kan ma chinchina ese me ko parliament de hia me an say I can be in the position to serve them kono unya Dr. Bea ohwa na o cancel no o cycle so de na mo wo bisa because last time we bisa Dr. ye ne ye program o you say nke ya de o say nke obi e ko elections a onya obi a o cycle no yes unim say e ma especially
ye delicate like ye wo emotions be pray e wo ye mu eno nti no ese wo nya obi a oye professional when it comes to taming balancing your nema nti no definitely I has somebody a chere so pa me friend no because the toda in fact utimi ya basa to the extent say we refi wo ho kra say sebi oboso me kra wow what I say and the toda situation bitimi okay na oboso me nyanso yenso so na ba enti no bibia e disorganized. I see. Seriously, am I in politics? Me tuche ma oba bia wa politics akwa kodu nanim especially ma me beti mode ijusu enye easy sa the be ma no be fam smoothly the be ma no be fam easily no oba wo be brands awatimi afam ye campaign wo betimi akọ longer period without even so bi o nya akwanya akra akọjunso so what I say utimi ko baby na baby e se okokọjun so no enye comfortable suitable for ba enye enu nti de bia no se bi o ya ye hygiene enwu ya ye no e se ukra dettol ne sanitizer ne manema a wo de be ye ohu yi na enu kra mpo no hifa na wo koye ohu yi nti ne nyina ma enema eye basa nwonwu na bi ma during that period so campaign season so your bar offer a lot of things but ne nyina mu no se wasi wo se wo be ye adwuma na eno ntimi preventive from wafa na me ye be ko ya boafo na me bisa us question we say we dey we election say hu the good the bad the ugly the beautiful and whatever but your spirit is always as I know you. Yes. I didn't hear about your kwa say eba that I say when you are happy you lose, you are sad. Sad. Okay. We put your best foot forward. But as a country, Ghana, no, Akoma, and we say, and the more the people present for so Wabrana, the friends saying, did you want us when you're almost about 90 years? But after the 90 years, so there was a change. Okay. A buy. Yes. I'm a president for so we try the 8 years come. We are not so no at a nurse about the funny currency or no so be ye. Asana Jomahama Eba. Oba 2016. Was I free so Emma. His Excellency Nanado Abba Abetran 8 years. And also a baby. And you know chapters in the Ghana history more. We did say that be a book near trial. You bring your baby the BBI day. As you say. And election and talk. No, I'm talking about the emotional strength now. Oh, one because ebi muni bi me see when you muni enra bi bakoni mboni di enra your friend no. What's what that who I want a night? Oh, just say on to me cry. I say what is done can never be undone. What I say? Okay. If you never be why if there's it's over, it's over. It's over. What you mean? Just like crying over spilled milk. Make na share go na ti wana wusu. Wusu ne say. Akwa be na me faso amenye ska koto. Make ne fofo. I think that is the most important question. I was say the pan wo hwe na wo bisa ho. Na akwa be na be faso wo so be go back. Wo kwa hwe. Dem na de and I'm here, yeah, a beer, a cobasi, and I didn't meet me a year before. I beat me a bois, a ma, moving forward, you know, a man for Swatimasana, I'm the dinner. But when you say Ghana, baby, who difference, no say a clear. Okay. Say MPP, I buy a Juma, okay, near my papa, no, and this eBay. A best boss maybe a Nubian say, no, was a social the more, who was a benu was there, or Mrs. Almonsa. How they were fire. Was he Casa? Was he Casa? Was he? Ube woman, papa, de bananas may come in the uncle. But uncle, now boy, what of our name, baby. More na see a mother sotisu. Na ye Casa ye cohono dear and cat, Yamisi, a one should be in a prayer Ghana 4 years. I want to see them say, mine, I don't know, John. Empire me bwana se Nyankopon ebe maye Papa John Dramani Mahama adum bia obetimi dia revival oman esanse omama oman na akode madam Fosi negative madam Fosi me da so madam Fosi Papa John Mahama madam Fosi pacho o de shebedi mu ha kaka ye so wa ye bi pe o so madam Fosi so MPP no ono enye de ma no obeye obeti madam Fosi pacho ma wa fa no nsi
Obezesi o man na. Let's say from 7th Roman wo ho. Eti ni Ghana for be experience. Eno no ya. Bro ma hwe benku ma hwe ni. And they no credit ya. Omo beto mo pa. Eti na fa na me de me ofakra wo beto no. Me pe. Fa wo beto no. Dabi. Awo kase pa na be sit. Ara wo de ba okro yi mo ra. Because you Oh my Ghana. Nyame asiraye. Mo ana mo be ma o ma no esumduru ye. O ma we. Obi obeka so o ma we ase bi oboa. Wo famidase eno de me se ye ba se jo ho a na maka eno de o nana bila mama de eso fati ase ni say ye share results a Ghana for the man Syria na wa pampa na chere say e disappointment nti na o mo cho it wa me asante mu ha wa fa de kasa na madam for sumbre me it is not enya sa na agro no etie what I say enya sa na agro no etie okay me de me hu no ne say we say aman no oba be ni ye and what church and ma bebrebe a announcement a we say oba ni mo ayedan oba be ni ye already one my atase say ni ye last month mo ka che say koko fo no aye koko 31 million a abani tuama ekwiafo no abani sisi wo mu abani bu mu kwase a we say nka wo mu nya 55 million enti wa be no na nya me ya adoma koko season ne ba no mo 55 million ni ehun say wo de wa ni ntrama wo okay eti anu hu account no na me di ni say papa ya ma mo sa 55 million no cra fertilizer keke NDC eti me de mark afo free no eno nko akra mark afo ho to wo mo na me say obra sa jama me so me wo fansa de na ko baabi akobie niam bi eno me say eno ne de wo no be so no anaban no mo ye wiki fertilizer wo mo de aku ama na say madam fosi eno de ye ba tun sa fra mo say don show no so aban amese abga ho o ma say ab the country o na so ye siesi tete natural spices ebe ma waduane aye de tete natural spices ma fa commercial na fam a tete natural spices ebe ma waduane aye de ya natural garlic ya akakadro enkitinkiti jene bay leaf and a nutmeg and ye de aye tete natural spices Toby nefa ye waduane me se ukodwa manso a enkase ope spices tudin ne bodin ne kase ope tete natural spices nefa bi eye waduane ye ode de stew nkoa de ewo ho ene jollof ope se jollof no esofom na pie te se nkwan de a no akope tete jollof seasoning ye garlic de ho ginger de ho de spicy akoko ena nentwinam enso de ewo ho we ye mfa nchine tumu ye mfa colors bi amfrafra ena enye esamso Food and Drugs Authority agia tumu entino ukodwa manso a ose opetete natural spices pebi ne faye waduane opedodo etu aton bronye ne wenye sika kakra atu botoma 0245 580 957 0245 580 957 tete natural spices ebema waduane aye dedede wo faye ntufo enko omo a maybe was it a shock to you the results no Not really. Okay. Omo bubo na metie. Baba 12:1 there na ye ho. Baby ade na ye ko. Saturday no Sunday no. Sunday. Okay. By that time na there na ye ho bibi. And some vice president ba out be consider. Vice no ye data person. Yeah. And I will check the results. And we be say baby ade na ko no say na che. ACT. What else? Okay. Nti wo ye obeka me diri say dey. Akoma toyem ba bebre. But personally I'm shocked wa. Oh, Debbie. Me dey about to the same name say other say obemeni anase obeliso. Eye wa na wa build who strong sana na say we hu bi ni ntina utimi jitum sa because people ho ntimi nji obi wa we win ni kra but the excitement itself no opinion ho say eye no crazy me win ni. Okay. Oh, no na make say me the guy catch us say ya go through the system. Okay. And you who said the idea no so etia. What I say. Until you are confident. Maybe say you are confident wo na money be bra ba na ye no. Okay. I would buy I would be boy. And then I expect say e be koye nim yetimi atwa so aye ne ma papa e de ama Ghana for. But the Ghana for decide ya untimi nka say what the make na say. Ni nyina na say obesom na afi ho so mo move forward. Na de wo say wo ye no wetimi aye. Timi de bibia na na e kwa batu mu amenim. Pa, you're confident of idea. Na me say bibi ye bia so no do na ye papa. Apart from say Umbeka said Okno boy den
enya aduane bo enya ade apart from that no bibia na obi I will bet in Yaka. Over a lot of friends from the other side, be it NDC or the other side. When I'm from one day for me, brown, my friend, when you had the question. Omuhruana. Oh, not then the issue. Because you said any about power when you are or goso. Okay. I know a friend was a jam about we be can hold mass. Or about have a weekend. Or vacation. Okay. Okay. Best friend, as because they said that my papa weekend, you know the bit. It be say, son, I didn't call him and say, Ubia Nyasa Akoma no be. Okay. Then Charles says, I didn't we are near we. Just like yourself. Old Dim Kunima, we are okay. When in Kunimuswa, also tells us better luck next time. Take off here, Nakoya Juma. Okay. Nakoya Juma, and not share. Courses now at the buyer. Nothing, what more than so now. Would when you share. When your mamma, yeah, papa. What was so no one's wobble who they will. Nadia. Your baby is here. That's 4 years in there. The best starting of second F70. Yeah, near from the next 4 years. Yes, records no. Okay. I have a month for so baby. Also, the best. And Miss Obi, yes, Mama Asumbiano and now. But that was oh, Minimsa of the orphan, and we are moving now. You see for one of us from the other side, apart from of the other side, no so like Chochum Chophobia, we MPP for. Ubet me aka say we MPP ni but one any vibe pa mama o se me adwuma na me o ye ni nti no even e ka just 2 months to elections am me MPP for bebre hu se me na me gina we insurance even though na near ma come out and no cry can be no mo eto mo no ka meteti o pa I was so professional okay and no nti no na meji obia men kan say me ADC ninti MPP ni ba fi ha so obeye bibi kra me man why but I make them feel good okay me hu say enyina ye nipa ba ko e ya adwenkyere na ma men ka bibi me wo fa say an shock no me de because oya me wo fa me nim de nti an shock no because amamu na no mo bu na enye Madam for me wo fa no madam for no an kasa kwa pese madam for ho de enko shock de na ntimi shock madam for ho de MPP for mo ye me na for de bebre okay bebre sika obu isi kra e ka no way o friend me no okay on say ya amanyosem na ye okay enye Ghana ha kra mpo de ye politics na efe okay efo sebi o radio so na ya wo tisa banta no ye ko back door and tisa na se me ye po me share sticker we ye ase o sorry e de metina na konya so wo se munko me mfa na ma bi munko magina ba MPP what you say efe na entokwasem de Ghana ha ye politics no de bia ya me ka ye nkoda ye be ko e de na ye be ye no ye peja na ye san de abesi form boko emede say ye nuanu MPP for ye papa ba o mi akra de o accept ya de ntem ma asumdue no aba kese na ye beda Ghana fo ase san say NDC de in fact ye win elections but this win in fact I shock you obia any asudie da mo so asudie no so na ye be ye hu adwuma no okay ye papa John Dramani Mahama wa prepare o 4 years no kotena fie no 8 years Ghana ho donti no wa nya adwuma bia se all prepare for Ghana so beba be so abebu Ghana yi so beba be siesie Ghana eno nti moa mo wo Ghana ha bi mo de mo ani be hu amamuo no se de me ka che me wo fa na on pese obete mase no enkokon kitenkiten no wonim se eno e ka ho bi na ewi ni elections way sa ma me nkyere wasem bi me wo fa bi wo ho me nti me money di wonim no or a poultry farmer. Okay. Or friend me also for the first time meto about my NDC because of nkokon keten. I see. Because ye juma ye sa nkokon keten no ye brepans ye saka omo importo me tie my poultry pen. Poultry wo importo day old chicks no and sabu dia ba be hwe o ma mo manyini enne ye papa John Dramani Mahama sis ankoto nkokon keten no ye be hache no Ghana ha o de factory ye be si ha trip ya ye benya ye nkokon keten na ya started dia ye adwuma enti wo fa se obi awie school na wonye adwuma nye ne ya ma ne nkokon keten se fasha wa brabo ase Mama, the next 8 years, only maybe obedu. With the next 5 years, only maybe obedu with poultry. And Tinkukon Keten, no one names or your campaign, Maye. I see. It was a big campaign message, and Maye, but no one nim.
boy ye pa ma portrait farmers ne to aba ma ye enti antifosti akwan na obi oye MPP na omo ye NDC e wo mu se na make na me se mu a mo wo sro no me ka sro as in the elite the learned in the party na aya na mutimiti mo ho ase pa me se de mo ye wa he me hu bia late Sir John ene Alhaji Sani Capital Radio de bia me de omo ye example ombe ye gidi wo soro sa ombe si na ba kwete ba kwaka mu a omo ko me ho na me akasa no me di tu me ho fo politicians ho ne ntokwan kese no kasantwitwi kese no ekutia akese no aya na ewo omo asabio omunya appointment bia kra na bosome som ya kase ye atua ne kaje so ono ane bre kro ya na wodi bedidi ho be se wotu hofo no efoma me wi ameba wo fa ho nso na odi ho na be mama me da se obi wo ho no ma odo ade a odi na koma ya na passion no eno nti se bia meti hai me do me wo fa pa ma pia bonte na mate so obi adi papa ya tema se bio anha na me de abufuhie and akọ confront nipa no in a way bia enkoyi ha nti ya na most of the people no omo retaliate say bia maba wadi me party NDC atem me so me nya abotre na me so makwa akodi MPP atem na ye de aba personal atem didie no so eya de bia de make can say ye attack issues no not the person personality no dey attack personality na wo ya I getting it wrong I don't think opposition so opposition for no usually I no man no dey pa no because omo no omo ti actually nti no mistakes no omo no omo ho ne kese nti ya no omo ta attack nsem no pa but say ye the bad personality no so a ho na ye de ensensem ba no nti metu obi bia for say amanyosem na ye no enye ntokwasem enye ya ho eya about Ghana na ye nyina ye pese ye chechire na Ghana no emu ye de ne ye so ye tenam ne ye yasomtwe eno nti say oku amongst yourselves Ghana no na wo say no se bia ne ma ya ye dwirigu ye say no Ghana na ye say no say ya papa John Mahama e resume a agi say sa offices na ya sense ne ma na fe na ye say koto ne nyina afoforo enye Ghana na ye bonika enti se wo do wo man na se wo ye bibia wo bedwe wo man no ho first and sa wadwen party no okay se bi o party NDC MPP no de bia ye best exchange say ya na Ghana no there you can never change Ghana okay Ghana betina se afebo eno so na ma yeso yanya akwanya se ye de besum no yo wafa ma membra wo boy madase pa minim say wo ka say no time no okay but imagine say akoko nkete na mde be chase fa chase ai memo de chase na fosi kasafa akoko nkete say mo akoko nkete say sister fosi pa na be school obeka chance on kwaje akoko nkete oh na say me ye portrait farm no portrait farmer be pa to tie ni na akoko nkete ye dey unya me na botrem akoko ye portrait farmer to go to patron ka de o mane wie na mate wafa kasa me say Afakasa. Wafa se kasa. The Jamaican ne say. Enya de a o ka poultry farmers o. O say be ba be ye be 87.9. O pese executives no. Police station executives no o modi o mo jim. Na ekoko kete it means say eno na wo de be bo bra. Which is not right. Like enkwada bia wo wie school pese o konanim. Wo ye poultry farmer fair, we need problem. Ne mom no se wo ye obi a wo wie school obese okọ wanim na ya ye o se ebuo ketewa bi ya mo sika de beto a ne ma akọkọ de de no eno ho asem ne ya kai not about poultry farm is say de bi o mo ye hatwe ne ade eye ho adwuma ti coexistence no o se coexistence no yes eno de wo se ye hwe se na magi ka asubi ho asem ye kasa ye mu ya kasa ye mu ya nema ebe ye mu no o se ye hwe kasa mu no na mjiri se ye important ana ya sitre mu no so na ehuru ne ade no jiri se obeye ne mu no o so te ase se ne obi a na ede kono so de bi obi ho na comment ntimi na wo so hwe na ya na fe obi se party we t-shirt ne akotwetwe no ne ade no jiri se ni nyina na wo se tutwa okay se tutwa se mo obi an share ne party colors bi o timi a share okay
betimi ahia asa oba asa fa akora na bebre so omo ai na se me hu bebre MPP o de nam no ti sanete ba wo se NDC no se MPP enkotwetwe no exactly what I say go ko ha no a ono so betimi aha ebufihye be ye obibi sana agro ne ti eto obi anko ne ba bi no obi are proud of the party obi sin the party be ade obi sin the party ayade eto obi wo ne dia obeka na so obi anim ne dia awaye a wo de aboa so what I say obi so abetua school fees obi so abetua university oba 70 na koda ne bi school anu atua anamboa ne nyina ya hwe okay the opposite of enti coexistence ya ye kaya ene se ye nyina betina asomdwe ma yen kwen Facebook page no so na yen hwa de e wo honom na won say collection of ballot papers no bebre e koso e wo police training college e wo tesano na pato se mo hu payfo mienu de o hye dis atade madam for so ye hwane a Sam George and the shade grey color been what for no see my miracle just say you almost start to omukomu no more sre na omuchia sanko for me anyway video made the awie from both sides of the party it to be Facebook now just say Sam George I nim say this year ba gigi pa ni mo pram MP na miracle sabuaje not ono so ye communications director for Dr. Baumia campaign team no muchia etunsa no mutunsa mu a na che se wo ti ho na sabre wa twikonti ba kwa akopa ma obi afri office se wa ban na aba ana wo so we losing to buafu na se wo ko na wo se niama ni e chiwa se ya chi bebre enra say please for list om de buy yes se chi na ya chi I don't foresee that say president elect ebe fra be ka say munjaiwo and I don't foresee say president sitting nana danko Akufo-Addo be ka say munjaiwo the full rigors of the law no mo be face so enti no I was saying na yetimi ete e ho ase ne hu say ade na yekoso no emfa somdwe bia emfa bre madam was minim say I was say so na a bit like naming and shaming as was said bem naming and shaming obi ye bi na okay ye body yes na ye kava so mo bia yes me ye ni nyina ye na obi be jai what I say because timika because omo wi sika di ni nyina e bobo mu di na ya positive to omo many problem obi wi sika mama asama ye ada was ba cho kama mani ono obeko say ya obi wi sika na obi say wo emramu no wo kwan abefa so akwa eno so de because yango bebre ye waka say ye te say ko fu awia ga na bodi nyina nso ewie ye go this NDC asama bo atia ye say we say eti no mejiri say no there it's up to the legal people to do it well ntimi na so because it wa wi ska evidence bi any ho no ana wo evidence so obi awia obi ani obesi kwan obi ani o diska breme eti wo evidence bi a proceed to court and then take the so-called money. And then you individual no and Abeka say, "Oh, Jiska will be." You don't have that powers to do that. Okay. It immediately say no, and I was for sinning and call for the casa. No more perform. No more say democracy no near the ejuma. And I'm democracy in so. And I know what you're going to yes. And I told you on nearby. Yet they say register near bloated. You hear nipa gum nipa 50,000 nipa say and omo person mu hwam ni adare. E ba ye wonu awene what is the akabuta register no there be monko bubu ni ama monko e demonstration eti no e ya nyama bi a wo mu sheda so mo be ye sare no ba me de ade ba ko na me kan na me de a che Ghana fo nyina mo mani na ho okay mo mani na ho okay go me say me shop wa me pa made o with or without yes apa we ni ho me madwuma me manko a e manko a oh what I say okay am no me adwuma gown si ni ade na sisi abeko ma me say wan mo ye adwuma mo ye adwuma find something to do. We are this we are people ya juma. Okay. Skill no and I do beko. Independent party no. Yes. Party ne be ye bibia ma. So wo ye bibia party ne bo wa nya den. Te say wo ye wadwuma say na say aban ba na ye say pe master trainers. Wo ye master trainer into the benefit. That is the point I'm making. What I say. Na wo and this na wo nya juma. Ye be bo ba. Ye Fred Mason for won kan. Carpenter for won kan. Hairdressers won kan. The pan for won kan. Adwuma be na ye dey bro anwa ye. Ntimi fanya hwe. Ntimi nya bibia. Mo so na mo say nya. Adwuma mu saa. Na go for twa ho ye ja. Na go for etwa ja. And I advise to especially the youth. Okay. So mo sorry na mo fa mo nsa nya bibi. Okay. Sua bibi say be ye be boa. Me papa, they go up. Me polio at the age of 3. Okay, they be tell me na mo 15. Or say nema me you learn a trade or you go to school. Okay. Or both. Or both. Yes.
And then they started with fine art. I must say, yeah. Okay. Mr. Samoa. Okay. But me ba Mr. Samoa, my maybe in the sculpture near the didn't we are. God me come Mr. Mufa was in. Mr. Mufa a commercial artist. I will know but show commercial side. Na papa we nso ache book side. Okay. What I say. And na muza na me call into fashion. And we will be a wo sisi a. Na wo pese wa bra bo no ko wani mu a. Fa wo sa so bibi mu. No matter how small are they net here. So ya bibi a ye fra ye betimi afro. Okay. And na wadwuma na wo ye no so wo ye na wo ye ni ya. Baby bia wo bia ye de beba. E de beba. Me nyama mo bitimi de nyama ba say obi de nyama free nkra bro. So nyane for bi si o mo koye wedding next week. Ye bibi. Anyama ne ba na wo wakwaji wo station na wo ba. What did I make an say? It is all a mood trust you to trust it. No more paying for be dada omo. Say you could for be free having baby their bro in the form of worker. One casa on betro. Ubet Musa, unya bibi papa bianye. It advice I made the Bama woman and say, Monshe, no Monsieur Bibi. Okay. Monsieur Bibia was only manner or way was it rano a bear rama. May I told Docuno 500 crime and found. With me at all. Because my year Juma, a bit me exactly. But when Yajuma. Also Docu once in the crown body. Chabani ye bien crana ni ama ye mrena wan kasa wo fa unsa unya adwuma. You cannot fit into the system. And I know near Becca, their course were cardiac amount for so munya. Me PWDs. I may no more year Juma. Obien wa, make me a say, nation so on your baby. What one PWDs? Yes, but there's a national coordinator. It may no more casa. Okay. Be especially into IT. Okay. Baby woman who especially blind no. Omo into IT no more. It is a Juma be now person or you're blind, but what in the one in skill no bit. And the baby who sales on the internet will be betting a cat of $5,000 at the account. But won't try. As it goes ready, I was me you. Question and say, how are you going to survive? Okay. But that's all I'm saying. Survive. Especially woman says so for. Yeah, we are ranting you to know. And I may some woman named Cecilia. Won't she be? Okay. Now more from Monsanya. And I will be now do once a year. I didn't pass all the brain a bed bro. And that's all cast woman to cry. To be too cry, a bit will be maybe some way a plumber. Yepe plumbers, yepe electricians, yepe steel benders, yepe we. Aduma na wo fi se wo ha ye many a job no. A giant for companies. What I say, I could have musua electric welding here, and then we call a friend say, "Omo mutu oil, omo big pipes are." Nipa na ekoye. And I Ghana for ko dey share. Enti no say wo antimi anye we nu nyina bi. Na say still a wo dey wo to, and a wo ye a job odo ya. It was what you. It is a foot when you remember Amranti and Maba and humanity too. It's easy for you to learn. Okay. It's easy, especially what you say Kranoa. And Korano Muyasa, but could be what friend say, I'm a come traffic light, a fat girl. Or yes, I will more say. Nails, no money pedicure, no money side, I don't know. And then or catch was a cow, some kid. What I say? Because the back was see. I don't know my size when I did you or I say, will be home with some level near the NS. I thought they don't go. What will be a man? I know to use and a honor. That is how we have to build the system. Okay. Not to say a Bema will be a quaint. Sakuran didn't go to police station. We won't call. Won't call. Let alone so Oba Akobelino. Let you know, see it meaning for the Casa, no mutia, dear Biasi said the mechanic. No one wanted to me for more, what you say, and then baby more. Better in one year they didn't want. They will have a bright future. Rather than say, you bet Jawo Musa, Yamu hope, say, you bet more with Juma. Or brat went me. Only be out with me, let me buy it. Buy an warrior say. That was here, they are paid Masamo, my Juma, money, I did not pay. I do a bang, or see a Juma Bea. How? And your cancer now, I actually quite take a maybe as I say. Then I'll persuade you. I'm so make me say that I'm yes, oh, yeah, peck on bank manager crowd commercial bank. What's you want to mean your bank manager? Now also see it maybe I said commercial bank manager was with me. Yeah, partners for us with me. And I'm to one I'm saying, okay, and consume line was wow, brow, show me part. But a zoom line. And you know, no fit in. And he never found out. It was so employable. Okay. Depending being employable, who employment ye. And as our phone so crowd, who employ now. And then our person no yepe. And then now, I try one who many new Debbie, or person in yepe.
Wa ba o de o ka ba where you bag obi emu kakra bi won abe kakra wo hu se kakra show red bi show pie madam o this scanning na ko any other jealousy madam so start free here what does it we list mistake so be wia obegu adwuma be wia you know I think say it's about time youth no ya cost ni wo mu kasa okay say the enkoda na wo mu wa ma no ne no obitimi ye proud say me call Sweden obi a efie bi a ya tim young boy bi course then na we say we butchering. That was the first time I met butchering a course yeah mayanka butchering yes osua or cat or that certain and now which now how be wanum what I say I see you come TV that yes ayadwuma omusua so besua kwa besro a school akoda na osua how you butchering or you're proud to be doing that job professional butcher and you know yeah me amman koda na hu ne sa no a ye be abayadwuma bie no betimi afa koda na no e bi enye no kre abayadwuma bie ni ho ana individuals adwuma na nso so no e wo mu ho a de open no be fa me ko ka say individual be say ko fa ni pa it does not work what I say it is any na ye be boa together na ya koso a say de me de bia me ba ha me ka say mu nsu adwuma o mu nsu ko me ma ye bi aboa from what aboa me me nya abayadwuma da me nya abayadwuma da na me tina ka say nya me ani mo nya say me ho nso nchi no way me pene kra okay what I say no wofa obakwa na say obesre kwan obetina kakra o do e ma na tikakra obesorry ba me ti wahu yo madam was level we ni de me wofa ya dwen unim say ye wini power awie after declaration manya calls a free emebunu bebre ho on say in chance constituency bi a emebunu na doors wo na adwuma sem so ode hwe me share rababi got him say we wie nursing training college by him post to wo mo na am say to fie ye den konne kosua bibi den na opese wo ye animanimu ya o say makeup na am say me moska kosua makeup na start a day where nya bibi kra obenya de odebeto aduane adi until say ye be post to I believe in that share youth na ya ba no emfa wani ntu obi so me hu na me 100 cedis na me 200 cedis na me yi ama wo no obetimi adi for how long 1 week kra me to so na asa but why we create bibi say madam me pese me say support me na ne me mouse a push na eno no obede no ebe free me so me nyine no I me sua ade ba ko say se wotimi boa nipa na opagya e ma wo ankasa okra no hoto say de bia won ba ho mesra what I say me nua nkuma me omudi machi me make sure say omunyina benya baby paisi ene most of omienu kra esan hwe me come me contest o man na o send me skefra bridge ba ne ade what I say eno nti no youth misremo sebio eshi ne yezu no de yebeye ba party ne ba power ye me ko me catch party ma say obia hu de obetimi de nensa aye opportunities ne de yebe create amamo but so we need skills na wo be den na waye sebia ye ka say national apprenticeship program aye dey by ye say ye ba be somase e ho dada kra of ye na ye be shem kena ye de na different from the momu ye no still I who unemployment youth ye de na ne say so wanya pepa se wo de won sabe ye adwuma nko ade a ye de wo kwa akoto adwuma mu adwuma na ye de wo kotum no ya na ye be fa ho ka anya wo sika TNT kakra de every month ye de be so wase na wo wi a ye be san ma wo certificate because you are investing in you na watimi anya ba BSc na so watimi afa ebi mo so akire wo madwuma no si yetimi ye ni se ye no na be build Ghana no e wo say education ne ye na so nye obia impo obi kra ho ani ti na ediboa no but onye na je so obeye doctor na obeye lawyer opeso ye fashion designer opeso de ne nsa ye adwuma safo no opportunity ben ne wo ma wo mo me de me gina me youth na mu say sa opportunities no na yen politicians na sebio yetimi du suru ho no ese ye create e de ma wo mo na say what I say na say bibi kakra wa sun adwuma wi ohia industrial machine
Wo na wo ye ni leader e wo constituency nim no. You should be able to help him get it. Okay. So what I say because your mouth say ko parliament ko represent wo crofo a. Wo akwanya bebre so otimi de boa wo youth. Enti se akola na sua adwuma na wie no wa anya machine amfa anya adwuma na oda so tetete obi adwuma da so ye working pay enkranhye be na the next akola na ote ho no obenya ese ono so nkonko sua adwuma obeda ne ho sile queen no so ra na onante sa na so yetimi ma wo mu sa nkranhye ne se utimi ebo ho modern pagya ho nko ade a ye be support o ama watimi agina ona so a youth na anka sanso mu de omu ho be hye enti Akoma ye nyina Akoma ya ye opportunity to help. And Akoma youth no so so wa kwanya se so o aveli no ho no de ne ho ehye bibi mo no. Se wo wa moa wo ho a na beboa. E se wo boa wo ho na moa no so beba. Okay. Nti adwuma ne de ehia pa. Wafa. Ayi ketu abi na me de kan. Mo so kura no mo a omu ye adwuma no kura. Omu tini ye bibi e kan. Make me and my sister Betty. I think say be a when Nana Bila. Onye oni bibia say. So man so boy. Papa we. Oh your current and old. Old no more. Old and current. Was I a current? Oh, because my sister no Standard Bank. Okay. It's what too quiet. Now what bank ni na akwa no. Na ade a wo ye pa ni say o ye sito. So who be sit or be now our supermarkets be free. Or yes, it on the day. And to all over Bano, no call be by no man in it in the idea you who never be no action was Kaka, no the VBPR, the dead and all the Google bottles for too small. Fabako Bremen, Family no Bremen, me pay me and sat me per se. It was one Casaqua and Sikana, edit Janaka or Ban touch it, on touch it. Obekona just a penny. Sit on your qua. Eti akonya wo. Ana ni kwa se nipa wo fere adwuma wo ye ho. Yeah. So fere adwuma wo ye ho a obre. Obre. Eti wo se nipa adwuma bi a wo ye pa na wo ye ni ye. Na ma ho te. Nipa no akwa na be ba beto. Supermarket for wo beto sa no pa. Wo de guka mu na wo yi ko ha, wo yi ko ha. Na gini sika. Na wo se wo gini sika. So what I say. Eti no me de messe. Pa se. A man te ne mabawa no. Mo ke kamo. There is nothing like say baby or baby a obi ko fa ede abro ye baby baby a obi ye baby no wan ka san so fa so di e be ba so ama no wani beje okay no obi na be hwe ona no obi na e be ka se baby a che ona se den wa kire me no ne sa ade na yi ni ho ti na se o mo especially youth ni se o ti wo se ayi a hanta ni wo mkaka empadi sia skills na yempekra kwanjuro nso opese ese ya na ba quick money no embasa nso yo Akoma mu nsam dwumadia na utie no ema ne enye onwanwa ene fiada nke ye easy friday nka reverend kwame kwatin anka owa ha sei enso ene ye se ye de peaceful coexistence after the elections ena ye di ho enkomo ye wo fa Kwesi Chei ewa ha oye MPP communications team member ena Madam Faustina Derry ononso na oye PC for Inshiayeso on the ticket of the NDC owa ha na enche bia wofa de obesre kwan because oba ye na okache ye se meeting bi da nanima e wo so konti wofa ne final words se be ya o man ti won kan bi ma man ti me ka bi wa na enchia na de kwan ya da obi ase kana fo nyina ya nda obi bia ase na ye se obi ase o man ni na ho okay akra obetimi aye ne ya situation we anya first time I be abeni okay aba ebi besia bebiem ebi besia bebiem obi an hwede na afi wontu na namo eye wo ye ni ye ma ho a na beboa ade bese obi bia titu amrante ne mabawa ani ibi na to mo ye adwuma kwa dada no kra na se blink wani na po wani so hwe baby kakra aka ho okay cause adwuma ba ko no kwani emwa ya na ha adwene pa so obi bi kakra wo ye e bia wo bibi nso wo ekira obekọ na no so de sales kakra brewa ejiri se ebeboa na ma ye nye greedy okay so obi anya ntia o se chinchira amenya dabi o se abribia na ye hwe se de ye nya no ebedan yensa ebesoso yensa be yani soso ebeso okay abribia e ka there's a saying say do not compare yourself to others for you may become vain and bitter. Wow. Always remember that there are greater and lesser persons than you are. So be content with yourself and be at peace with your maker.
wo de to tima e be bo abibia wasa wo kai na wo fa wo betimi aka ne twi ama yen and then me wo fa me ho no different crowd and then me wo fa your motivational speaker I like this aspect of him I like this everything na ye no be awie no enye na minim say wo ne side everything ye no be awie for this purpose no wo motivate ma me why wo fa ka twi ma me na be lu twi ade wo twa ne ye boy no kosa I make kind of buff na okay I say do not compare yourself to others for you may become vain and bitter and if I want to talk and conform be o car me car enti no we don't want to maya I say you may become vain and bitter obedi yaw na mo bibia no say wo chen bi ene bi nso chen enti ma wa nye de won sa ka then onyankopon kuta odie no enye ba ko do not compare yourself to others or you may become vain and bitter always remember that they are greater and lesser persons than you are. So be content with yourself and be at peace with your maker. Abibia na obeka so ko sen ho akomfo no. Obo so obi so ontuma na eda fo. Na o se atete na wo mpe no. Obi be pa e de akọ. What I say. It was who say obi antuma go no e na de. Na mum no se wo no ukotwa ukofa bibi hye wo so a e na ma wo ho kire wo. Ho kire wo. De bia no artificial social media. Besi ehun se wo fake ni amanko a. Papa who live natural life. Now be beyond so cause the opposite Akoma. I think say e be go a long way e dey aboa obi bia. Okay. Am woni mbre obi ene dey wo. Aka na wo no ahwesu ye. Uhwesu ye a e boa na so wati me dey ye. Me da say o fa ya bon se mama, ya bon se mama. O fa kwesi che na o de the final words ama na o ba nyina o ka che Aunty Bea enne me wo meeting bi 2:30 pepepepe 2:30 no kra ye ho do nti no apa ho enti mante o fa kwesi che enka biem a metre mu na wasere kwan kwese okoye meeting na eno so eho hia pa na madam for studio ye ne na na wa ha na ya chi ni e bo 3 an ye beja no ama ye beja no ye beja no ama nako enti ye kwaya boafo hwaje aboafo nkrato sema baako enyi we fidie ni mfia ye ba ye bebie phone lines na wa wotie ye no so wa free ye ba sese ya twemenne no etiefo ahwefo maboa yen enti no ye dikan adamu nyina mase be bosome baako bosome mienu nie ne aka Akoma prisons achede ya bohu dewro saa na ya kasese dia kato na bro nyame ya aduma na watwe ye besim no first one no eye Kumasi Central Prison se ho ene ye koye na doye no ne esi bronya na watwe ni mu no so a 24th eno ye se ya ne esi bronya dua enti 24th ne ye bronya dua no eno so ye beka kosi ye de no ewo menhia prisons ni nyina eye mommoa na modi aboa yen enuane a modi abre yen sika monje ye de entimi nkototo ne ama entimi monje na mofa ntoto ne ama emfa nko no ye da mase papagi na o se ne ama bebia ye digu no krase o nko ho Aunty Bea da bi o enti wo kohwe ho nra ne ye o den etiefo ayade omo ye do mo ase nsem se omo de ba as usual ye de ye frɛ o ye frɛ ne sen prisons officer 1 Debbie Roman sister we nyina ka ya miss Roman sister de ono pa accountability o oye ya kakraba phone ni so yenko market mo besene eni na eja utu ICD unche na me de nche mu na ye kodwom ye ba eno ase de egu store room na ye de ye invoice akwa koto ehonom enti mi nro ho hu se sa etefo ahye ni monyam sa o ma ya de papa enra na afede mi nro ho nam se said your my honey, said your moya honey, because you need to mean say ye wabwa no say konanim etiefo ayade dodo enti omunja some mo fa bi Aunty Bea on say adana wo ka che say senke central kwanka wonni problem but menhia for do mo de e be ka no su kire ye no ene ja utipa ye kra na ntimi nyi ye ni so emfa ma wo mo no de bia ne ma me timpintin kwa ye erade enti ne membenye bia kwakwa mo mo ni on ntimi nka se menhia for abanti de bi nyam nti na ye yes ye se de ko na duafi a omunya de omode aba ye beche hakakra nti Aunty Bea eguso ayesrew kopim se ye beye menhia de ne clinic nyame yaduma kwasiada oye free health screening e woni branches na Kumasi ene enkran no ose bi etete wapomudin sam de enyi wo ho free free health screening ya oba baye ye bronya chede hronko a ode ma mo amoba no ho nyina enti koho ne koje ayaresa
odi mfidie mapa ene be hwehwe oni pedua no wahu ade kra etete wo na ehaw no na ohwia na wama ho eduro enso ni nyina eye free o say wo ye bema na sa otias na obema ewu a enye o say bema tiasia eni kwan se ni bema ewu nti senso wo enemu how titu emema no bema na ntimi nya adwuma yie dia na wako agbozo herbal clinic na wakohwehwe oni pedua ni mu enyarewa bia mu so a osan ehwe eye typhoid fever junso mu how na enemu yarewa hodo ni nyina osisi eye oya obema na ntimi engina so yi a ni nyina afakọ agbozo herbal clinic na omboa na ontu ase screening no Kumasi de na ebeba so ewo omo office hwa Kumasi de Chemsu May 5 Old Insurance Junction hwa na obehu omo number eye 0553 417752 na enkran enso omo office hwa enombe ye omo screening no ana omo branch no omo kwashiman omo ben ohene no ahemfie ho 0241750282 0241750282 na ekoje ayaresa Tommy Delight enso se bra ne bepe eduane papa di usika ni suate sesen kra na ye 20 cedis ekone dia obenye eduane papa di say ye fried rice jollof rice banku ne tilapia assorted noodles ena banku ni nkruma nkwan ana nkruma froye ampesie kebabs ahodo ni nyina bi okọ Tommy Delight a obenya eduane papa edi ama ho ato oni shopping mall second gate no ena edi enhwani mu nti koho ne koto eduane ubenya eduane no wedi no so benya smoothies anase yogurt bi edi aka ho ama ho ato opese udidi wo ho opese yenye nsi wona wa befa wade ko anebia wo adwumem ekomedo nti wuntimi emma ho a frɛ won ne place order no omo abeme ye di abrel e wo bebi a wo bia no sabre eduane na ye ready dada 12 o'clock na aye ready adwada kopim minda 12 na omeduane na ye ready ekopim enwumre nondu na kwasiada de ewia 2 o'clock na omo sha ase ekopim enwumre no wotwe so wo pese u place order na wo frɛ wo mo se wo ba monye eduane no ensi ho ema me na me ba number no eye 055 252 3530 055 252 3530 and now 058 054 054 832 7673 054 832 7673 na ekoji eduane papa di na oho ento glam bite na makeup enso be ma ho ayefefe enti se ope baabi akọ ne ayo makeup ama ho ayefete se de ofa kwesi che kan ye ne madam Fosi kan ye se usua nsa no dwuma papa a udidi ho no ai glam bite na makeup ono so odidi no ensa no ho enti fretina na onye o makeup ema ho enye fefefe friend no 0544 466280 0544466280 na okwa ye ayi for birthday party graduation inauguration of president elect bibia wo ko bia no pese ye o makeup a tina ebe ye o makeup ama ho ayefefefe madam Faustina Derry ewa ha oye parliamentary candidate on the ticket of the NDC edima in Shayeso constituency of akwesi chese ne kan meeting bi nti e wo se oko to ti madam Faustina kan ono de oye fie nipa meeting na meeting bi ani bia just after 3 nti oni ye na ewa ha no madam Faustina yembra ema no so me showa me so motivated but say be ya ibenya sa courage ni say ye ra politics mu no even not is enya politics cra ye pray for leadership position aya na ma bebre no ye suro de nkofo beka ye kone ye wini a say me ferent me pesa me kokra e ha na say ye komo be 5 minutes ye pesa ye defa young lady be 8 you young girl be 8 you from enkramu e froba na position bi wo school na okọ prayer shenin crime mami Mama medasi akwanya we in fact many aje ho because me move no obiti me walk up to me ma I'm so proud of you I want to be like you na maka you cannot be like me esanse akoma na ekuta ye no enyepe because ade ebebubu no me no ebepeja magina hokra den okay nenso kakra metimi aka kire ye ma ne say this is the time for us. They say the future is female. So who encourage kese krampo asan ba o my Ghana money say for the first time yanya oba a o ye vice president. Eno nti no eni kwan say bibia si oba bia ho kwan say we be take up a leadership position.
beginning no make asem bi me say eye suna sebio ebi mu suna woye mu no no na ama ye ntime nkofa se wo benya pepa se wo besom nko ade a emma bibia empuso na sisi ya no bibia ye do no ye hia ma bebre enye amanyo se mu nko amu wo leadership positions bebre mu esan se ye hu se emma nkasa no ye de ade gya ya yetimi kura ni yie yetimi hweso yie o de hwefie sebio no matter the wukunu beye no matter se obi wo has ni kunu kura wo se watoto na ni abi won hwefie enso oba na de be hye ne ho akura fie na manema no atimi abeye mpanipa eno nti emma mutie me mesremo this is the time let's come out did atem ne ade ne de hey normal thing wan kasa wo start ya obedo mfimfin no ho befa okay ha ye kasa ye ma no aka ya sha de bia mema no nko abekọ na de be ayen yesi percent ko mu ye ne mama ye no ye nya ne sa parliament areho hwe ma dodo e wo parliament wo de compare mema na enya nika eno ntino de bia na ama ye ne ma bi ka echi Ghana ebe ye ji a ebe gina se ma so benya equal opportunity to serve in the government eno nti ye papa John Dramani Mahama de minim se ono nani kuma ho wadi kan ayi bi the bigger one minim se na mamu we no ma bedo so pa na ma no do so nso a ebe ma na mamu no nso so aye kra behwe because ma ye so ma ye yi akoma nyina de so mo wo hwe se obaka se odobe ma obema ne timi go no na wo just obeye ne day and so still onya one city or the ordre no ese kwadwo nje shirt aye basa wo se meto shirt na case bi e ba ya wo di be ma wo hwe ai 9 months what trace ne hu ne busuafie na ukọ ne busuafie a be ma won hwe ba o ko press wo mehwe no o ko yo ne safa ho a na wase a odo we bia na koma mu nyina ye de som ma ye som oba won som no sebio na sebio aka okakra eno na mpese mma nyina ehu so unya akwanya bi se ye de dwumade bi ahye won sa ese wo hu se ye sebe som ye nka se brabe bosi ma nka sakra no eni kwanse nke ye masa bosi no ba ye mu se wo na wo ye head of the family in the house kra sebio wo na okọ na obakra na ese still bro hu ase enti so wo adwumam na se ye ka se you are the leader ese wo hu se yese som nipa na wo mo hye wase no enye se wo mo no mra me somo so what I say ye hu sa de we ya ebe ma dos bebre be pie bia ma ye because e man so yeti yo ye wo so me ma nya soft spots bi ma ye se ye hu kra ebe me ma no so ebe boya ma ya peja but se ye antimi ankra ye hu yi a emema no be kan ya hye de bia ntimi tu oba bia for me sure oba bia wutie me crime politics no it is not meant for only men emma so yetimi ye mani ye yie wo de hwe me shy so constituency police numbers pa we what I say me the free 11,000 about 14,000 wow me your ba o man ka se wo your ba nti no ye nto aba ne ma no you are very visible omo hu bi papa bi wo me mu so what I say nti no emma ma bibia nka ye nhye ema ye masuro enso so enhye ye ma esuro no esan ne ma bebre o se me be yi miti ye be ka sesei ye ene me krampo me yi miti me ame ye nkuma me ye nkuba bi etwa amadapa man ka me ye agya de me ye no we are our own enemies nso mesre so hu so ye nkuba ye bibia say ye the right thing ye positive nko adia let's support them emfa ho se enye wo ana enye wo nua oyo oba no ko ade eye wo nua se ye support ye ho a me kasa na me bo beti mo di juice din se enye ma me we yanka manti me amedo be bia medo no ohun ne se no we need more female in politics ono wo ma be ye o mu de bebi o madu no o mu ya kwa ahomegiem ba o mu be hia se ma nso so bebre be bam aba be hye o ma nan mu enu ti wo so ohun se wo ye oba na wani abre ese bibi wo mu se obeyi apie nko ade a o support o sa na ye mu bi nso so ye be so nkrofo nsa wo politics no matter bibi a ye be dru bia no ye be make sure say ye impact na ye so ye de be ba society nim no e be benefit ma bebre me wo young ladies bebre say the wonim no me a me hwe bi me no I'm so attached to young ladies because of me mashase mabrabo ashase no
because all your young lady now we obi or support to wa bra boy basa ha eno nti me wo young ladies bebre wo musu adwuma ade pam ne tie ne tibo ne ade no me wo bebre me to da me shede frefre mo mu ni mo ne ye hia na mato mo fo a because ya bra boy ya the future will be bright for ye nyina yo my MBA yen phone lines na wa wutie ye no wonso enkomo ayabo from 12:30 bepem sabridi opese ode to so peaceful coexistence abra ya to abaye wie na futu a wo fa kwesi chedi tu mebunu no fo yensu adwuma na ye maame first so encourage emma say ye pre leadership position no also beka bi 0243 114497 obi gina so kra dada. Hello. Good afternoon. Good afternoon. 1937. Mami. Yo, but I am for to channel mami why? I was recruit your voice neni agesa ojo so. Nani agino papa. Say when ya kukuduro. Na bi no ma sa we mu. Okay. Ya di oba de empa bo so ejina na ki. Amen. Onya kukuduro dia bi. So mo oman no. Amen. Na me be hu ba bia o wo sisi a in Shayesu constituency wa na say obehu no. Yo mu mami. Ai. Oba de Israel, won fa sun je kan se ba ma feel papa. That's yo 032249803 Hello. Hello. Yo, pacha ho ye udi ni baby akasafi. Wa akin ye femi adana khari. Ife ti bonka. Wankra. Manu oya gipa. Ami shirana. Ami shirana pa. Ami yen kesiye. Neto admanu su. Okay, that's it. Yeah, that's it. Bye. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Boko die. Na me adomo so say no ina ensa kan. Dan sukweni. Unya kan ho pe ni me wo se na wa fre. Dan so kasa. Na na ye crow. O say Enema okiye na na ke ye krako. Ade de na si ye. Yokoto aba. Ya kwa aba boko. Ai. Ya na ye wazoye. Na ye wazoye ya sunje die. Na media te kwa. Dia chain. Ebe nyamia pepa. Amen. Na na futu ya ye maame ene ofako ko ti di bai. Se dagnu pa pe to ko ni maame no we nya support a. Obregu kwa. Ende no kre dabu bia no wonya si ana wonya adwuma si a wonko. Na me aduma na na de yi ngan kwa ko ye. Support ka kre ba mu nti. Ya ama adwuma fo no mo musu adwuma mo san ka bi sa. Wona na mo kwa ho a boy ni gu ho pa so station. Ene kwa nkwa ni as boy ni gu ho. So adwuma keke e bia o chok mo no de kwa adwuma no wo nya wo. Yes, yes. Na me aduma abanya de ten. On fast had no mammy, Mr. Reddick, this mount, and then Penisman and this mount. Had no power, who now mountain, I don't want my macro anymore. You go across a word of a food of practice. I took the end of my did near my do not support. Yo, that's why that's a power, and a member new papa. Hello, good afternoon. Papa, what called you? Then the honorable prophetess Sanidini Sosmani. Minim dia wo kana mdindi na so ama. Yep, NDC no. Yo, Madam Faustina Derry. Your friend prophetess Faustina Derry. Me dem ni say your ba tampa. Minim so your prophetess ka ho. Okay. One last year. When you say you teaching from a new party, NPP for Senator Fletcher, she back for me here in Prince Fair. I say 2040. You say, oh, my wife, we need the Atia, because it's on the Atia. Money may be Akoma. Money may say Akoma. Ever that's the other Messiah Akoma, and then the Asumdre near the buyer. Why? 0243114497 and 032249803 you better call us baby. Hello, good afternoon. Afternoon, mommy. Ipacho ho ye? Ebi adun boko. Yo, udin baby akasafi.
Ah, from a question, man, 50%. Ah, question, ma, yet, utie ya papa, ya that's why. I'm a 30 year old, okay. Yeah, that's it. Now, maybe I can say, your presence, your woman. But one can tell in crop from your Basabasa, no 2 mufo. Okay. 2 minutes, yes, I need to part anymore. Good anymore. Yes, and this have been power with you, and I will yet, and I will yet, and now would tell me handy with a mom. Okay. I got a handy with a mom. Pepe. No, Omunya, teacher, and I put you a nice and you lie. I do a banana, my bate. It was not for not only about the Gunam to be crafting in Chanakada. It's not a hammer. Yeah, that's why. Yeah, that's it. Last caller. 0322498035. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, me that's so you my last caller. What you doing with your cafe? And free and I was ready, Mapa. Madam, for you, so you're the mismatch. Okay. I am smart because what you said you baby as on any part, you know, I can't edit sound come with. That I mean, you know, just say, I mean, why you baby complete mismatch, just say, on customer, and then you pass it here now, you have to because instead of a can, I was to be quite a woman to can say, and this is what I'm going to money. You see, so to try and piazza, and I could take away a mirror cassette. Mamma, and Mamma. Oh, Pacho, you're wedding na Coda. Yes, someone near Pet or Mombabe Cassama, Yena, Bibia, a tonnet, they are politicians, you know, I bet she had dear. Me pia, they are politics, Cacrab FM, what I say, and I produce a kind of CA producer, how my uncle and the wiki on politics. Now, so now see a debate, but oh, pick it. From the madam for sick kind de offer kwesi kind na sumdue omu nyina e ho no moko mebunu no yempa yemfa yensa ensu adwuma no yemfa enumum emfa entu ye hofo madam for sti mame bra ho your final words ye kan nyina ka se emani bi yesuban aya yenya position kakra ye dan edi no nyame adom ye to abawie ema bebre enya omenya position no like members of parliament elect no meaning session ya usiki president elect or swear in wie na obetake a position with affirmative action law ni now no so be fa ma bebre e den na ma no benya positions no omonye na encourage mema no kra say ye prepositions ama nkofo a omaka say da bi ye mpia ma no more emomoko esuban no munda na di final words enye competition okay the so mu di show mu twem ni say mema ne ma ye need anything to compete for. Okay. Ye nko competition with ye mema no. It sounds say we are Africans. Hey, we twi umutan wo hye be ma ase. Oba ye ho kese sedai. Ye so oba twi tu a twi be ma de. Aha. Enu nti no, emma me compete with be ma na wo ne no office ho na na say wo kunu na wo ne boso no. Don't compete. Do your best. Position na ye de ama wo no. Emrade da ho edwuma ye de job description da ho do your best and excel na still fani die ma be ma na woni ne wo ho no and no be ma de bia no me ma de be push ye what I say ade bia me call rounds me hu ye ne say bi o me ma ne bi nsoso no ye ego ushia be ma na so woda ego na se de me ka kire wo no me ko campaign me ma na na do so me constituency me ma na do so me ti omo so na ma sorry what I say o man ka se oyo oba nti no ye ntiatia no so na me chairman me ti no so na ma sorry so de wonim no obetena studio ha bia wotie de we wa sikasa because of need na me de man no ono so responded with the same level no senke ba na me ne compete ono so ne me compete akasumdwe kra mama ye ntime nya adwuma eno nti ma out there ye ne mema any competition let's fight for our space
not to fight them. Okay. No. All right. We are only fighting for our space to make a better Ghana for ourselves and our children. Also, we are the most vulnerable people in the society. And the piano, baby, I will be a massum dream. Said the Bea Ghana and Cassano in general will be peaceful for us. Peaceful for us. Yeah, that's Mamma coming crop for us. I'm not so dear, so. Man, to me, and Nancy, where I then come in. Okay. First of all, my main first that I can see a pa, my shy so constituency, Nipa, woman, a being said that Senka, NDC, oh man, share your political party, I'm Medina so, and so much the two abba mammy. Me call rounds, me mammy for be, we better to ampa, me share about moto mammy na. Natchez, oh man, yammy, muji dear, Nasaji dear non so, me jina ha catch room say. Me mane nye kwada osom bia ese me de som omo bia no even though me call parliament nanso me som said de wonim me no kakra wa bia be hye me ho bia me de be som me manfo ena NDC amanyoko no a free year regional chairman so e be kam me a constituency chairman NS Afayam and the executive members ye were 2 women organizers be o ma fa me se ba prekope me free makoma nyina da enhyai so fo nyina si ye ward coordinators a wo na wo bo me da na me poma e wo the various wards eso me mo ma ye dwumadie no ye kama mo ankasa mo wo fidue mu ha me abusuafo even though my jam mo na mo yan so still mo da so support me me da ma se me da obi bia se na me da ye papa the president elect I say osade ne ho abebo afodie ese wo ba be som ne man obeso Ghana mu ne wasiesie Ghana ye ma ne tiri nkwa ebushapani wo de stabi e oda wa wase ebushapani de minim de opeso kan so ye ma ne kwa ne time na meje ebushapani na time message 10 minutes kwa ka ho me your boss and nkwa de me me boss se kwa so ha ebushapani ma je 10 minutes ni asem ka me de da media general for nyina say e free ye maame Beatrice onim say ye dwuma we na ye no ye mfa amanyosem nka ho ene na me tena ha aka nanso so me boss no onim se bibi pa bi wo me mu a yese me de serve me nkrofo eno nti o maame hu ne say enye dirty politics enkasa ntia wo bia be in your lane emfanim gwase me ka adwuma afutu a wo de maame meso mo ena me call ni sa eno nti na wanti me he na me damase ese ye da so ye abusua because asom from a different angle me da NDC Kumasi Ashanti region for nyina se nyame nsira wo bibia me ma me se sape adwomo de ma mo ni di am so re madam Betty Moji Drusu oba tampanya minsha me amadam fo obini wajesi akosua bebi obi anya minsha na me wo manager bi friend Christopher Sane no during campaign na wono na suso ye moa boaya besisisi bra me da obi bi asinsha so for ensha so chama commando only wo executive members abrochre him bebi obi ya medam ase me da obi bi ya yes ye da papa na ye ni se ye vote ye nya ye no so ye ni so ye stress the next way ne de mo de ye be call parliament na ne pa di e kire bia ye de appeal mu so nyame nsura ebusia panyi wonye o manager ebusia panyi afede for questions ebusia panyi o manager yo ya na ye de ene dwumadie no ebesi na ansa na ye be sorry no me poma choma me fa happy birthday emma enuanum mienu bia omudi omo birthday na yes sir so my triba okay owo Germany okay me friend my ofi my shia na nkaba na nkabo bia chimawe ofi enra na ne birthday enra no di ni birthday nyame nshira wati ofilia bebi owo bia wonu amani so dodo nyame nshira urade nka woni nkwala ni nyina ho amen yo enti happy birthday first one no after madam Fosti ekodiama madam Nancy Yeboa aka Mama Thick uwo Germany we every unia bema opoku justice or say ye ma happy birthday emfa ma na nyame onshraw de twatso no enso ekọ e de ama Nat aka Messiahs onso uwo Enfield UK we every chocho mucho na Naicha Priscilla onso UK hono mo ebia o se nyame
on show na onya okese production team members no Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakode Emmanuel Kwame Vadi Nana Yaw Beluchi Era Peggy menso a metina konwem na medi dwumedie no ho nyina chia me medi e de Beatrice Bioga Robert mi afrɛ me Aunty Bea me sorry mutie busu panyin no kasa wa ha de on the sports emu ehwam breaking news ni nyina o de airbrem sa na ye adwuma no e wa ha ne madam it's not twetwe ne kakra so enye hwe yete ye ho ase a ye ndi echine we wi ni no so the party e wi ni ada ye busu panyin ni asi honorable worry Eti ya kwa ya da mwase 87.9 Kumasi. Asante kotoko